May tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kastamlatan, Bertaw. Inawaw, napudot man ang tiulom nanang. Apay aya. Di mo ka di makita tibadom anaurnong itibanyaw? Labag to kadilat tananang. Kadon tao inton nagbuot amin ang. Apay ngamin nga agraman pagsukatak at pagparikutan niyo. Nalabosan ti kasta anak kao. Di kayo ka di madanagan nanang. At na panunot ko solusyon. Ay pang-aasim, Bertaw. Di kagbalin adugyaw. Ultimo brief mo. Siyak sa motor orayom amang ilaba. Saan mo tananang? Ako rin amin no makaasawa ak, di saan yun naparikot na ita? Ayawan latam mo kaun. Asino kumamot nga iti mayat amak asawa iti tawa sa daot Daman salud-sudok pare Vincent. Nawaw. O dada ito pare Bertao. Single ni Joy sa kasinsin mo, saan ka di pare? Di mo ibaga kursunadam di kasinsin ko pare. No, ibaga kaya kursunadak pare. Ay, adakan ka pare. Da kayo kan Joyce tagtungtong. Tulungan nak tuman pare. Tulungan nak kan ko na tapno aklonan na kadagaws. Agdaton ka pa imot nga muna pare. Mabayag lang nagdaton ak pa pare. No mabalin lang kumakan mga sawak itan. Sikakit di mo't pare. Saan mo ta basta-basta ti makikalaysa. Basta siyak. Kaya't kunti mga asawa pare. Tulungan nagtuwang. Nag-text ka din kan katigayim ka o kasinsin Joyce. Asino agayim mo kasinsin Vincent? Ni pare Berto. Ay, Juan, nag-text di kalman. Si kagayam tinangalaan na iti cellphone number ko kasinsin. Oo na, makaasawa ka nung around kasinsin. Anya? Sika ka no, ti kursonada na. Ay, nawaw, di nakman ang awan akasta Vincent. Single kayo mo tadwa kasinsin. Awan dakos na. Wan angam amumat kasinsin, napili ak. Narigat nga tati maylaw ananya. Una yun day ta perfume mo, Bertaw. Anya ti makunayo na nang. Nabanglo ka day? Ay, nasobra nasakit iti agaw. Sensitibo kayo mo't ngamin nanang. Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay. Agsapol iti manukang niyo Tapno adan to mangilaba ka nang iti nagsukatak kan aglotro iti kanag. Anya? Tapno saan kayo nagparikaw? Mga asawa akaw? No kastagayam ti planom. Saan nga asawa ti kasapula manakaw? No makaasawa ak, di adan to may baon kaw. Saan kayo na may stress mangkit kita ka nang iti osar kaw? Ta adan to may simpa. Agyaman ak tayo manukot kang agdikta, Joyce. Awan ti rumbang nga pagyamanang Berto. Awan mat siguro, ti agungat. Ay nawaw, panagkunam ka di kat sumurotakken ka na dagungan. Si kakit di ang mga nusyak to ti apaan da. Relax ka lang. Awan payamat no biyak. Ala, agpili ka nga rodan iti kayat makanin ta agurdertan. Ay, oraan niya ditan. Sa anak mata na arte. Sigurano ka? Wan, saan tayo mat asensitibo na may papan iti makan? O sige, agurderak nga rodan. Ada akong tatang. Kumusta ba't nga iti daityo ka ni Berta o Joyce anak ka? Nasayat man tatang. Panagkunakit.
Responsable mat ni Berto. Iso ka dete nang itulod kan ka itay? Tatang, nagtaksi kami anagawid. Ay kat nasaya at ano kasta anak ka? Padagkunak kat makaasawa ka matang. Di yun unaan atatang, tamang ano sana matuloy. Malawad ay. Ano sakdaguray anak ka? Makaurayak mat kay. Ay, tanag sukatan man na Bertaw. Ilabak to yung bigat na nang. Ay, kargamot ay iti ayan ti malabaan, asaan akas ta basta ibatim latan di ta salas. Uy, madamdaman to ka din na nang. Madamdama pa'y lang, aramidom kitday, tamangan numalipatan manan. Urang, apay nga minaya, nakaring kay pala ang katrabihin. Una, tayo nururay ka. Ninanang nga talaga. Tanag sukatam ko na ka. Lakay kan, saanan ang masapol ang maipalagip day taken ka. Anya ti kunam, Joyce? Nag-date kayo kan Berto? Beshi. Ay, nagado ang lalaki dita. Day tapay lang mat Aberto. Ha? Anyat kayat mo asawan, Carmela. Ay kwa, ay sus. Lawan kun. Anya dayjay aya. Ay nano para kanyak, Beshi. Ag-background check ka pa'y. Apay kumapaylaan, kat kalugaran tayo mat Daberto. Wala, kalugaran tayo ida. Ngam saan tayo mat nga agkakaaruba. Kasanulaangan, no adamat gayam tilamlamang na. Si kakit di mat Beshi. Pagpanunutam kit din itidakas ni Berto. Kumusta nga pare Bertaw? Kumusta kayo niti kasinsin ka? Parak-parak ka damot pag-aasakit kasinsin mo, pare Vincent. Ay kat, nasayat, ano kasta pare? Long table ton, ti sumaruno. Itisan nga bayang, adang tumat ti para labakan, para luto kon pare. Oh, anya ti kunam pare? Andang tumat, may baon kon pare. No kasta, kaya't mo lagayam ti mga sawa, tapno ada may baon mo pare. Ha? Ako pare Vincent. Sana kasta ti kaya't mo asawain. Ay na pare. No kasta gayam ti planom. Saan nga asawa ti kasapulam? Babaunin. Uy, babaunin ti kasapulam pare. Si kakit nimot pare Vincent. Sa bali lang tinagawatam itimbaga. Sana katulang, pare Bertaw. Ayawan mo, Bertaw. Bigat ng agbugbog kayo nanang. Apay aya. Awan ka di mo ti kunam alabaan mo ti sapatos mo, Mapunasan lang day ta nanang. Ay na, diyak ka mo nonya ti aramidakan ka. Oray agluto, awan mo ti kunam nga agluto ka. Nawaya ka mo, ngamjak amaw no apay asaan ka nga agunay dito'y balay. Kaslag bir-biro kayo mo diti pagpungpungtutan nyo nanang. Wala, tamaum-uma akaon. Iso nga ro da mga sawa akong tapno at may baon diti balay. Ayawan, kaasin taw ti maasawam no kastalaang. Trabaho na kiti babay day ta nanang. Ti mga sikaso ka na kiti asawa da. Ano san nyo pala yawid kunton ni Joyce diti balay no kwa. No maamuan lang ni Joyce data. Awanan na. Ma-turn out jay tao kan ka. Mga sawa ka, tapno adda ti para labakan, para lutaw. Anya klasay ti kapanunutan data, Bertaw. Anya ti kunam kasinsin Vincent? Ay, jak nga ro ekspektaran. Akas niya gayam ti plano ti kumpare kasinsen. Idi, kasla kayat mo nga aklo nag-adagos ni Berto. Ngam ita, kastamat tan ti bagbagam kanya kasinsin Vincent. Wala tadyak kayat amailawaan ka kasinsin Joyce. Ang mga nusak tupay ket di ti pabasulam. Pasensya ka na talaga. Jak mat ammo akas niya gayam ti plano ti gayem ko.
Okay lang kasinsin. Maawatan ka mat. Hanggang para sa makasarita kasinsin, abangan kit di no gumagot, no sikat ti mangibagakin ko na. Nangag ko ngamin abugbog kawan ni Nana Flor itay limabasak iti paraangan da. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Nana Flor. Sa dino ti papanan niyo. Ay, mapanak man pa'y iti ayan ti kumaray. Maestre sa kuna yan, ijay balay, Carmela. Apay ka di, Nana. Talaga sumakit ti ulok iti dayjay abirtaw. Laklakayan adina amaw ti aglaba iti usar na. Ultimo aglutaw, di na pa'y matmaramay. Anya, kaasin taw ti maasawa na no kastalaan. Sapay agdat-daton ken Joyce agayim mo. Kayat na ti mga sawa, tapno adda maibaw na. Ay, kunakun ket. Pudno at talaga ti atap ko. Nukas tala ang gayam, saanin ang mga sawa? Agbirok laangan iti katulong aswelduan na nana. No siyak amis mo nga inana kat maumoman iti kastangar aramiden na. Kasanon tula nga ti agbalin nga asawa na. Di kamutin makaisam, Beshi. Pampanunutat nga ron tinaybaga ni kasinsin Vincent, Beshi. Anya timbaga na aya. Isugayam ang nagdaton ni Berto kanya. Tapno lang ada para labakan, para luto na. Kastamot lang ang tinakunan ni Nana Flor kanyak idinasabat ko. Anya? Nasadot ka no, Beshi. Di na amo ti mangilaba iti usar na. Di na pa'y amo ti agluto. Iso ang makaungot ni Nana Flor kankwana. Naglukon day dya a tao. Di na pa'y la idiritso kanyak ababaunan gayam ti kasapulan na. Kaya't na siguro ati makalibre, Beshi. No agasawa kayo, di pagsirbiyam laangan. Saanin nga agparikot iti ipasweldo na kan ka, ta agasawa kayo. Ay, jak mat ipalubos Ti kayat ko, kat jay kumamat lalaki akas kanyak anagagat Lukas ka ni Berto, ay sos, saanan gayam. Aramiden naktukit din, nababaunan na. Kumusta kan, Joyce? Di mo ba't replyan na text ko kin ka? Nadamag ko para labakan para luto ka no mati ka sa pulang Berto. Ay, na-misinterpret na lang din bagak, Joyce. Nailawan ka kano anang ibagay ti kasinsin ko, Berto. Uray ni Nana Flor, isuka no mati na ibaga na itigayim ko. Sana po't nurayta. Pasensya kan Ngamjak kayat nga ituli mong tiagdaton kanya. No kasta ti mindset mo, may salang ti may bagak, Berto. Babaunan ti biro ka, saan nga asawa? Lenggam kumamot ti palawag ko Ay nawaw, jak kayat ti sadot, Berto. Pagbalinan naktulakit din nga instant katulong mo no agasawatan. Kayat mo sa laang mati makalibre. Unay kayo mo't nanang. Ay nawaw, awan ti dakos iti na ibagak, Bertaw. Ibagbagak lang ti pudnaw. No planom ti mga sawa, tapno adda ti ibabaon mo, di kalatan mga asawa. Imbes nga da naman namak ko ni Joyce. Na-turn off kit din di tao. Si kamot lang ti makagapaw, no apay na-turn off ni Joyce. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan ti may salalakay? Saan matakasta ni tatang mo kag? Siyempre, sa bali ni tatang, sa bali akmat nanang. Sa maysa, saan ka di a responsibilidad na kita asawa a babae, apagserbyan na kita asawa da. Nakalaysa kami kan Joyce, di mayat, at nagtrabaho dito balay. Sana na masapol ang masweldoan. Ayawan mon, Bertaw. Talaga saan ka ang makaasawa no kastalaang? Saan batal nga umumay ni Berto dito balay, Joyce, anak? Saanan tapinasardeng kon tatang. Ay nawaw, apayan anak ka. Para labakan para luto ti berberukan na tatang.
Babaunan ti kasapulan na, saan nga asawa? Si kakid di may. Kasta talaga, agasawa kayaw. Pagserbiya man nila kay Mau. Wen, amok day tatatang. Ngam sa balimot nga rod ti mindset ni Berto. Ti agastawa katrumbang agtinulong. Saan anasayat nga agbalin ababaunan ti maysa. Agdatdaton pa'y laeng kastan ti plano na. Naglawag akayat na laeng ti makalibre tatang. Pang-asim pare Vincent. Tulungan na kay ti kasinsin Mau. Para labakan, para luto, ti kasapulam, saan ka de pare? Babaunan, ti sapulam, saan nga asawa? Ako balbaliw akong pare. Sayang pare. Kurso na nakakumamot ti kasinsin ka. Dapo takastamot gayam ti planom. Imbabawi na na. Itari ka taktiak balbaliw pare. Di ka matanagan. Naklunan nakti kasinsin Mau. Agtinulong kami daw. Saan kong aramida na babaunan ti kasinsin mo, pare? Ti kasinsin ko, tagdesisyon, pare. Nupudno, ti panagayat na marikrik ng parakin ko na. Ipanagnak mo, apudno, ti panagbalbali mo. Panagnakam nga asawa ti kasapulam, saan ababaunoy? Mga sawa ka tapno adda ti katulungam, saan kat atapno adda ti aramidem ababaunem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasama itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't na ita customer. Sana makawawat. Ano samnat na pare Miguel? Kasta talaga. Sana matamabali na sumbatan tayo data mga noda tayo pang empleyado ti madaksan. Iso ti kamali, pare Rolly. Nangig mo siguro, tinagsaritaan may. Nangig ko pare. No, jak lang nalapdan ti bagik itay. Ang mga no kinabil kong na dya tao. Nangiwat mo pare. Kasano? Nakaraarte? Kam kurang matgayam ti budget na. Iso pa yung ti makawat. Ay nawaw. Relax ka lang pare. Gagangay na. Sana siguro anawatan timbagam. No makapagsaw kaslabason ko pa'y. Ay nawaw. Lakay, nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay nawaw, apay adi ka sumungbat nga, lakay. Wen, nangig ko. Sana masapol nga ulitam, Vivian. Adda ka di parikot, Miguel. Nagadulakit din na salsalod sudam. Ang mga numakatulong akin ka. Sika? Makatulong ka kanyak? Anya kumangay ti may tulong mo iti parikot ko. Ha? Limon salud-sudain. Ta sigurado mo't lang nga awan may tulong mo. Anya kumati maramidam. Katagtrabaho lang mo't dito nagtibalay ti ammom. Ay, pasensya kan alakay.
Concern naklaang matkan ka. Alawanin. Pumanaw kay tisang wanag, tad adda amarurudak no da ka nitoy. Anya kalaki di meten, aya Miguel. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, nanang? Jak magustuhan ti kasya apa nagsasaom kan bakit mo. Oo, na yun. Nangagaw abinugkawam ni bakit mo. Anya ti makagapu aya. Dagulit tumat ngamin. Di ka pa'y agyaman, tay dasaran na kay ti kanam. Ay nananang pangasyo, di nagsirmunan tarabanugak. Awan lati mangag ko dito'y balay no di bugkaw mo. No nabanug ka, aginana ka. Saan aday ta kumkumpor may tiramraman mo? Di ka mabutang no sinaan na ka ti asawam, ah? Ay, uray pupuutin niyo. Saan nakabaalan ni Vivian ti mangisina kanyak? No nauman, di iti kumapaya na kisina kanyak. Ay nawaw, di mo ka dinangag ti imbakak si ka, Vivian? Anya day jay ayala kay. Ipapulot mo di kape. Anya launa ti pampanunuto maya. Di mo samot pagan ano ti ibagbagak. Pasensya kan lakay. Jak nang adak ngamin iti banyo itay. Anya palang rudtiro orayam. Ipapulot mo na. Ay, talagang awan manaknakam mo si ka, Miguel. Basol na matlangan nanang. Agin tutulong tumay. Agyaman ka di ata saan ko asaksaktan? Panagkunam ka day. Kat saan anasakit itirik na ti kasta panagsasaw ma? Nasaksakit lahat ti danog nanang. Ay nawaw. Nuadda parikot mo iti trabaho. Iturog mo. Saan anibakit mo ti pangipapasam iti ungat mo? Sapay mangagdag iti ubeng. Umayak man, Mari Vivian. Ay, si kamat gaya, Mari Jonah. Kunaklakit din no asino day jay. Ay nawaw, una yan akigtot mo, Mari. Ay, ano amom lang, Mari. Nalakak makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa tisaom kat nakigtutak lata. Saan ka matakas ta sigod, Mari? Ay, day tangarod ti pakadanagak, Mari. Panayon nakman kami na bugbog kawan nila kay ko. Ay, una yan ni Pare Miguel. Diyak mo iti asawak, Mari. Awan aldaw asaan nga gungat kanyak. Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno nabannog laeng. Uray na banog laeng. Saan anasaya at nga iramraman na ka, Mare? Madanaga naklaunay kan Mari Vivian. Kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga nun napigsamot ngamin ti sa umbakad, iso nakigtot ni kumarem. Saan mo't lakay? Sakto laeng mo't. Uno, ang mga nun na naunag pampanunutan ni kumarem, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rood lakay? Saan anormal ti kasdi a reaksyon na itay? Saan mo't akasdi asigod? Dahita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pare Miguel Cancuana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na. Anya? Madamag kuman. Addan samot manen parikot ni Pare Miguel iti pagtrab-trabahuan nyo. Anda na kaapa na customer, iti napalabas ngal daw, bakit? Amangan mo't no dayta ti makagapo, no apay anapudot ti ulo na. Ti dakes na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putno kaniya bugbugkawam ni bakit mo di balayo, Pare Miguel. Ay, una, inal daw, pare. Di mo't agnakam ngamin. Si kakit di mo't, pare. Nairaman man samot tan ni bagat mo iti parikot mo, iti pagtatrabahon ta. Una, may raman at talaga ta, nainayunan na mo't ti stress ko. Kita mo't pima na, pare. Di mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga manasayat kan ko ana. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Agyaman kit niya. Ta saan ko akam kabilang. Sana kakas ka na iti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana, ngam sana may parang mayroon maraman ni bakit mo.
Tawre no iba nga masa ulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare Ruli. Si kaget di mo. Anya. Umay ka man dito, Vivian. Ay nawaw. Agawaam, tanapatig ti bagag. Ay, unay kang ay alakay. Bigbigat ang ngagong ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay adadag iti ubing ang makangkangag. Istoryam kanumat abugbog kawan ka dito balay. Saan matlakay? Taglibak ka pailan. Takasano nga rod, anamuan ni Pari Rolly, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isula ang matinang istorya. Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak diti balay. Amumad, nga da pagkatismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka. Masapul abugkawan na. Anya ti kayat mo? Kung tankawan no danugin ka. Agyaman ka kit diya. Tanood na pagkamalyam kat saan ka akabkabilan. Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulaan. Sa naramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasinsyakan ka. Tanusyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mat, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Diyakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya ngay nga raud kat kas dyan matar aramidin ti anak ko. Tunggal na banog. Wano adda parikot iti pagtrab-trabahwan na kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat. Nasaysaya at matlaang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang. No kasta, agawid kayo pa'y lang kadagiti ubing iti lugar yaw, maray. Wen Mari Jonah, jakon ka bailan. Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan uray dagiti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadagiti masagnahan, maray. Ay na, madanagan akman, Mari Vivian. Anya nga iti pagdanaga, Mare? Nalaka ka mangaminan ang makikigtot, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidin nila kay mo? Day tamat lang ti madmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubing iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Maray. Saan, Mare? Maamuan nanto inton agawid. Kunaklaki, di no asino ti tataulan dagiti asaw. Da kayo matgayam, Vivian anak ko. Pasensya kayo no saan ko anay bagang agawid kami itatatang. Ti asawa mo ay. Ay, saan asimurot tatang? Papay. Adasan mi ang nagkinaawatan tatang. Anya. Kanayon naklaang nga nabugbog kawan. Uray awan amo kabasol ko, bugbog kawan naklatan. Naglukon na dya tao. May stress ak una yan. Isuan nagawid kami kadagiti ubing dito'y balay. Narigatan, amangan no day tapay nga aramidon na ti pakabagtita. Sa dino tayo nagiti ubing na nang. Intugot ni Vivian. Ano mo? Sa dino tinapananda? Nagawid da. Di nakman ang awan ito kasta na nang. Sa dino ko matidad mapagawidan da? Iti lugar da. Sa dino kumapay. Anya? Aw, apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka di ang masurun ka makakitkita kan bakit mo? Apay mata pinalubusan nyo apumanaw da, nanang. Wala, tamay si stress di tao.
Narigat no na yun ang mananti stress na. Ang mga nu'y sukit di ti pakabagtitan na. Ninanang mat pakabagtitan na dagos. Bugbog kawam to mga min nga awan makagapaw. Pare Miguel, apayan naliday ka. Kasano? Nagawid na bakit ko iti lugar da? Intugot na nagiti ubing pare. Anya, dahi tatipod no pare. Sikan tumat ngamin pare. Kanayan mo nga untan kan bugkawan ni bakit mo. May ramraman iti banog kan stress mo. Madanagan ak pare. Kasano nga ron no sandan ngagsubli dito? Asano ak pa yun nga? Kodak tumat ngamin, adi mo ramraman iti banog mo. No na banog. Wano na stress. Agina na. Sana kumkonforme ti ramraman. Ano sam ti sumurot iti ayanda. Amangan na mapakawan na kapay ti asawam. Kaya't ko kumangam mabuti nga pare. Amangan no ikamat dati bunang kanyak. Mabutang kamat lagayam. Ay, bunang daytan pare. Nuti mo kayat ngay kamat dati bunang. Agsing-singput ka ngamin pare. Loko kan tumat ngamin. Kapayasan ka mangan si ka Miguel. Sana ka makapangan nanang. Nagadwa-dramam dita. May liwak ko ni ti pamilyak. Idadada dito'y balay. Inaldaw ti ungat mo. Itatawan da. Ibagam kit da'y nakailo mo ida. Ay, kalukwan ti kasta Miguel. Niramraman dalang iti banog kan stress ko. Saan narason da ita? Tapno bugkawam ni bakit mo. No nabanaw, agina na. Sana da ita iramraman mo ti inosente nga asawam. Kadwanak man kiti nanang. Sa dinaw ti papananta. Itayan da Vivian ah. Ay saan? Nakababain ka na balayan. Alamat kan ananang. Ikarik, nagsubli da Vivian niti balay. Agbalbaliw ako kon. Ay unay kan Miguel. Manungal daw na saan ka simsimrak iti trabahom. Asinaw tinangibagang agpulong kay ti silid mawa. Saan ka ba yan ang nagdigdigaws? May liwag iti pamilyak nanang. Saan mo tasungsung-batan ni Vivian na iti awag ko? Nalipatam ka din nagiti naramid mawa. Saan nga ruda na maulit nanang? Alamat ka na. Kadwan na kamapan itayan na Vivian. Amangan nga min nung nasakit tinakam ti katuga nga kanyak. No siyak niya balayan hulyaw. Ay talaga makangag ka kanyak. Namin anaw nakasta tinapasamak. Uray asino mo't piman na. Makaungat no kasta kanayaw. Please mo't din ananang. Tulungan laki ti parikot ko. Kumapsutak lakit ti. No saan ko ang makita ti pamilyak. Matlagayam! Kayo matgayam, abalayan Wednesday. Aglugaw kayo ah. Nagyaman na kabalayan. Hanya ti masapul yaw. Mabalin ka di ha. Makasaritak ti asawak, tatang. Kalpasan, tinaramid mau. Sapay la kuma. Tekan na kiti may sapay agundaway. Ikarik, saan ko nabugbugkawan ti anak yaw? Talaga asaanan ang maulit. Tano maulit pa'y talaga ang makangag kan kanyak. Diyak ipalubos ang mabagtit ti anak ko kapukin ka. Pasensya kayong tatang. Nairamaraman na pa'y kit di iti parikot kan banog ko iti trabaho. Dahil tangaraw ti diyak kayat. No na banog ka, aginana ka. Sana kumpurme ti bugbog kawan pas kada uong tamdita. Uon tatang, sana na maulit. Mabit lang, tayabak ni Vivian, tada kayo, tiyag sarita. Noan niya, ti desisyon na, isaw, ti respeto tayo. Anya ti aramidem dito'y balay. Agasam nga'y tadapay ni nanang nga escort mo. Kailiw kayon, bakit? Di ka man nagdrama akasta? Sapay la kumaat ang mapakawanak, bakit? Pasensya ka,
No nairaman ka iti stress kan bannog ko iti trabaho. Day takot ti Jack kayat Miguel. Siyak ti maungungtan kan mabugbog kawan. Uray awan mat basol ko. Tapno ibagakkan ka. Uray sa ulaang dayjay. Masaksak tanak mat. Apay, danog laang aya tinasakit. Basol ko bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway, please. Pasensya kan. Dito'y kami pailaang kadagiti ubeng. Aging ga mapanagnagam apod no ti panagbalbaliw mo. Ay, nawaw! No adda parikot mo iti trabahom, di mo iraman ti kabalay mo. Tauray di mo idakap kabilan, no dakas matirumrumar di tangiwat mo, masakitan latamat tirik na di tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ngay lakay? Adda kadimot lang ang tinasingir mo abayad tinateng tayo? Adda! Manungay? Di mo saludsuden numano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw, ang mga nukum-kumpurmin tumanan ti pangigas-gastong sam. Awan ka di ti panagtangak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay. Sa bali itan, bakit? Ibagam lang numano, tikas sa pulam, taitad ka. Kita ama, ang mga nudi mo manin mapupuutan kat maibus tumanan. Wan ko naklangarudan. Dagulit kamot. Nasalaw ko ni Pari Ruel di Tadala na itay Mariwena. Panagkunak nakasingir mananday jay. Ay nawaw, kasanumat anaam mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay agbukbukol ti bulsa na maray. Ah? Wala niya. Di na ngamin kayat nga iba ti Mari. Masapul kanumat nga ibulbul sana. Nuapay ngamin asan asikat ti mangidulin mare. Inton kon maibus mananday jay. Di namot nga rud kayat Mari. Isok kanun ti makaammo. Ay narigat ti kasta mare. Kasanaw no maibus ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Ada ka ba, pare Ruel? Agsat taman mo, pare Henry. Kasing-singan mo sa manayin, pare. Gusto ka, pare. Kita makat ni, agbukbukol ti bulsak. Sigurado asagsang aribot ang bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kahit, agpalitsyon ka nga runa na, pare. Uray litsyon manuklang no isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahil tabanag. Sige, sikanti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, naman. Agyaman pare Ruel. Naipusan ti harang kay na naman ta, pare Ruel. Sana pare ko tayo ta, pare. Mapantago nga ta nga. Nangarigam samat tan ti tersena. Nasapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, supot ko tinabate apulutan ta, pare.
Saanan? Agpaluto tanto iti tersena. Wala karot ti plus life, tapno na pagsilaw ta paray. Sana nakasapulan. Makadanon tayo dyan, nga ulayawan silaw ta. Si kakit di may. Saan ko nga ron nga lain, tapno sa nga supaya may ikaman. Agringan, pare Ruel. Hoy, pare. Agringan, tanay. Agsapa man nga yaman. Ay nawaw. Ano orasan? Saka mo. Nabati ti silpon ko iti balay. Agawitan pare. Nakaturog naman nga yan. Iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino pare? Anya nga tanong agpailit Apailit. Mapantag pasyar Namayag mo tin asaan ta nagpasyar. Awan ka dito rami-dami ti garden mo, pare. Awan pa, tasan kami pa iba't nakamula, pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw, sa dino tinagapwam kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da di Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na, Mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan met ti tao iti ayanda pare Henry. Amangan kit dino ginastos dameten ti bayad tinateng may. No apay ngamin nga intugot na amin, Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan, Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon, no kasta. Day tangarod ti makauma, Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden, Mare. Kontenton samot piman iti adda akasasaad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta, Mare. Awam nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulap ni Ruel amangi gastos iti bayad tinateng mi, Mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. Nuad da ti kwartam, ay na, kumporme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasura ang tilapayag ko, Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. 1,000 laang? Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma? Kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din na kanayon. Agbak to zero tayo manan. Hay, makaumati kasta ang kanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo di kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, pare Wina? Sika ti kadwa nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Awan mare, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana siya ti pangibagami ti gasta. Ni pare Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutam amin nga ibaganakan ka. Saan mayit, mare? Tinapuno na. Nilakay mo, tinagpilit. Nagsit kami diti balay. Inikwan, napan kami di tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay ati ka pa nagpulaswi na pa kahit. Apay, awan mo tamok apapanak ika.
Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Saanan? Masadutak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, datao manen ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito balaya. Dakdakkel pa iti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw ti nyawat mo kanyak, sa ngaribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanen taginastos mo mat. Ita, anusam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mo't mare? Tamapan kami kanumanen agmula. Anya? Isupay ti makaungat idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti plano mi itangay, mare? Kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Agsapulak laangan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil lang, tinabatingin na po, bakit? Numabisin ka, agluto kamot. Nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano tasaan laang mat asikat ti mabambanog. Amumutasak lang tiyag-trabaho di garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katanusam kas nakunak itayon, nakipurdiya akmut. Nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay nawaw, apay asika lang ti agtrabaho, Ruel. Narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka naw. Tsaka mo na nang. Nagadumay bagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbangag tinulong kayo agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday dya awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na, kwena. Anya ti masapul yun, nanang. Mayak ta kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mo agtrabaho. Deserve na day ta, nanang. Ay saan alasaya at ti kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo ka day. Nagsingir idinapalabas abulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kasta lang ti asawa? Saan matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan la malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Caruel. Anya manan ti basol ko bakit? Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, Siyak manan ti dakas? Una, tas anak mo't na natultulungan. Ambo mamarigrigatang datao. Alisto kang agpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsoden nak, no anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No, di mo kayat di saan lang. Basta paggudwan ta ti gastos dito balay. Sana mabali na sa klahan? Una, day talagayam. Inal daw samutan nga agungungat ka, Mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inar aramid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mari.
Maurnos yu pa'y mat siguro dayta. Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro kat jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nana Yoli iti ayan yu idi kalman mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta Arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idi kalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ija balayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigregatan niyo piman tigas gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Nanang. Sikati ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsinger kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan kaes-es ka na abanag. No maibaws, back to zero kayo manay. Saan mo takanayon, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikas tang ar-aramidam? No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yu analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamat pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo. Wala, wanan, nanang. Sikat ti agpakumbaba, tas ikamat gayam ti nagbidot. Agkagatal ti dakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigregatan yaw. Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaas-askan na. Agplano kayo kidi anaimbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano nga'y Patrick? Adamat siguron kwarta ta dita. Awan pa'y nga ron. Ay nawaw, nagkari ka kanyak abayadam ti utang mo itabulan. Kumaangam awan pa'y nga ron. Manulang mat tinabati iti tangdang ko. Saan mat lang nga umanay da jay? Nabayagan da jay nga utang mo. Agbayad ka kumamat na, takasapulak mat ti kwarta. Agdiskitarak to. Ikanak lang iti makalawas, tapno makabayad akin ka. Siguradum lang Wen. Agsubliakin to numaya sa badong. Siguradum nga damay bayad mo kanya. Wen kunak lang arunayin. Anya di ibagbagat ti karo batayaw. Adumaw dawat ka kano iti tulong pinansyal iti social media. Patray ka nakaw. Una nang. Ay nawaw. Awan mo ti masakit ka da tayo Masakit ka no ti anak mi iti ex ko. Anya. Kasanuan amwam. Kunak man no awanan ti komunikasyon nyo iti daya akaran. Aday mawag kanyak na nang. Kasinsin na kanumay. Anya nga ron ti planom ita.
Mapan mo ida bisitaan. Saan nanang? Agdawat aklangan iti tulong pinansyal. Tapno damay send ko iti kasinsin ti ex ko. Tsak kaya ti makiapakin ko no bilang lang agkita kami. Nasakit pala tiriknak iti panangluo ko na kanya. Anya dyan post mo, pare Patrick? At dagayang putot mo. Uy, at anak mi iti ex ko ini. Mano na taon mo ten, saan kami ang nagkikita? Ay, nawaw. Apay ngay. Sipon nagsina kami. Awanan komunikasyon mi. Diyakarot mo, no asino tinangalaan ti kasinsin na iti number ko. Ti kamin kasinsin na ti imawag kita masakit ka no ti anak mi. Ay, mapan mo matpiman ida sa rungkaran ah. Diyak kabisalo ti lugar da. Ijay syudad ngamin tinagyanan mi ini. Sala nagawid iti lugar da, iti awan kami. Kastagayan. Mauray mo siguro ti bayad ti utang ko niya. Awan pa mo ti Sabado. Una agpaya ati pagpa-ospital ti anak may. Awan ka di pa'y tinagsend iti Gcash number mo. Ada, kurang na jay. Urayak ang manayunan, sakbay nga isin ko iti kasinsin ni Karen. Isunton ti makaam mo amang ted iti ex ko. Sige. Ikan ka iti limapay nga aldaw apawayway mo. Tapno di mo mat ko na. Agyaman ako na Elsie ha. Di ka matanagan. Agbayad aktukin ka. Kumusta ngayon ti anak yu iti ex mo, Patrick anakaw? Ada ka no pa langit yung ospital nanang. Ay, kaasimot piman ti apo kaw. Ay gayam, anya ka no ti sakit na. Diyan ka mo. Saan mo't nga ibagat ti kasinsin na? Anya, dumaw-dawat ka iti tulong iti online, ngam di mo amo ti sakit ti anak yaw. Saan ko nga rod amakontak ti ex ko? Ti kasinsin na lang, ti kasarsaritak. No siyak ti sika, mapan mo ngamin ida bisitaan. Uray no awan kayon iti ex mo. Saan mo't na nalakaan nanang? Dahil kailangan ti amok apamuspusan, tapno makatulong ak kadakwara. Ala, adakon ka dayta. Ngam no siyak laang nga inam, nasaysaya at numapan ka iti lugar da. Tapno makita mo't laang ti husto akasasaad da. Narigat no text kan awag laang. Nang runaket saan gayam ani Karen ti katitiks mo. Bayara kung ti utang ko, tapno awan maibagbagam, Elsie. Ni, sobra matayaw awat mo, Patrick. Wala ata, naladaw mo't ngamin ti bayad ko. Nangalaam nga iti da ito yung kwarta. Amangan mat no naggapo da ito iti tulong adinawat mo para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Ni, saan na? Naisend ko iti kasinsin ni ex ko nag iti tulong ang naawat ko. Sigurado ka kade? Uy, No kasta nga rod. Uray kagudwala ang tibayadam kanyak. Jay kagudwa, ipauit mo iti putot mo. Adamat siguro Gcash ti kasinsin ti ex mo anang kontakkan ka. saan? Nakababayin mo't kan ka. Ay, nawaw. Awan ti rumba nga pagpay na, pare. Awatam kit din. Isupay a pagpaagas ti anak yo. Naisen ka din, tinaurnong atulong pinansyal para itiputot mo nga adda iti ospital, patray ka nakaw. Wala nang. Insend ko niti Gcash iti pay kalman. Ay kat dimawat ka kumamutan iti ladawan ti anak mo Di namat nga rod kayat ti agsend na nang. Ay nawaw, amangan mat no. Noan niya? Ultimo picture, awan ti maisend na. Amangan mat no scammer matan tako nam anag paamam mo akasinsin ti ex mo, anang kontakken ka anak ka. Saan mo't siguro na nang? Oh, nalutong ti sidata na nang. Karne ti baka ko naman. Ay nawaw, nangalaam iti inggatang mo iti karne ti baka patray. Ay kat kwartak met ananang. Pangalaam ko mga iti kwartam. Nagadulakit din na salud-sud naman. Agtugaw ka kid din tara manam no na imas met lang ti lutok.
Ato, ramanan niyo. Mabit lang man, Patrick. Di kay madanagan. Saan ko nga inutang ti karne asidaan tayo ita arabi Fully paid day to yun na nang. Nag-text ka din ni Pari Romeo kan ka, Pari Patrick. Saan ba? Apay ka na? Birthday na inton umaya Sabado. Kat imbitado tayo. Ayun nga paiso. Mapantayon to ah. Sigurado na ita. Siya kung ti makamoy ti lechon baboy. Ha? Iso ti regalok iti gayim tayo. Nanginasama tiliksyon baboy pare. Oray pa, tani, sagpaminsan lang mo. At nangarod kwartam? Agboluntaryo ka day no awan kwartak. Ay nawaw. At insend da kanyak, Mari Karen. Ay, nawaw. Anya day ta, maritinang. Nag-post ka no, mati ex mo. Sino nga ex ko? Asino kumapay? Tinalaing nga ama ti anak mo, Mare. Anya? Kitaam Kitni, dumaw dawat iti tulong para iti anak kyo masakit. Ay, naglukon day ta tao. Adapay picture ti anak mo, Mare. Sigurado nga inala na iti Facebook. Di la agbain day ta Patrick iti kastang aramidan na. No siyak ti sika, konta ka mon, Mare. Ipadilit mo ti post na. Awan ti babay na anangusar iti anak kyo, tapno laang makadawat iti tulong. Ha? Talaga abirukak day ta Patrick. Intarayan na lang arudon ti responsibilidad na. Usarin na pay laang ti anak me. Si kamat ti lumabas iti paraangan may Elsay. Adda ka di ibagam, Nana Mila. At dalaang man ti saludsudakan ka. No, saan ka ngagdardaras Ay, saan matkit di, Nana? Anya ti saludsud niyo aya? Saludsudak ko ma, no amuyo ti paggapgapan ti kwarta ni Patrick nga anak kaw. Masiguradok nga inlibre na kayo mag. Ay, uwan nga agpaiso, Nana. Iso ka no ti gumatang iti leksyon inton kasangay ti gayem mi, Nana. Ay, sabali nga mintagparparik na kanyak. Anyat kaya tiyo asawan, Nana. Naggapon samot iti tulong adinawat na iti online ti kwarta gasgastusan na. Mas da awak matlaang, Nana. Adu matan ti kwarta na ita. Kasanaw no inusar na laeng ti anak da iti ex na. Kasanaw no saan apod no amasakit ti apaok. Awan ka di ti kontak yu iti ex na, Nana. Day tangarod taawaan. Namin san laeng ngamin anakitak ni Karen nga ex na. Nabayagan day jay. Idi pa'y addada ijay syudad. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Nawaw. Apay man ang tumboy. Nangalam iti kwarta pinagbayad mo iti daytoy eleksyon. Kwartak Kwartam? Uno, naggapo iti tulong kinuliktam iti social media. Ha? Kalpasan ti pa nagdawat mo iti tulong iti social media para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Kalaat matan nga imado ti kwartam. Ay, kasta talaga. Agpudno ka man kanyak. Inuulbud ka di day dya post mo, ha? Saan Pudno day dyan ya? Di na ka man pagbalinan nga uto-uto si Patrick. Saan kami nga ubeng? Tapno saan kami amakadlaw? Kaano-anawaya ka, tatang? Apay kumakaray na nakaw. At dalang tinapatag nga ilakad ko, tatang. Da kayo kumapay laang ti mga wir iti anak ko. Awan matket di ti papanak inton Lunes. Anya ti ilakad mo aya. Idi mandak day ta, Patrick. Ti awanan bain nga ex ko. Anya manan ti naramid na dya Patrick. Us-usa rin na ti anak ko. Tapno laang makadawat iti tulong iti social media, tatang. Anya? Saan apod no masakit ti anak ko? Awan ti babain na nga agpost iti kasjay. Di na lang aruden masuportaran ti putot na. Pagkwartaan na pa'y.
Ay, unay yan, ti kasya klase ti tao. Ayun gayam, pakikita man pa iti anak ko tatang. Mapanak lagumatang iti tersena ni Maritinang. Kasaritak tumatlaang akaduan nak inton Lunes. Mabiit laang dayto tatang. Oh, kumusta ngay Mari Karen? Ammum ka din no sa dino ti ayan jay ex mo? Wan mare, insuro ti may sa ako mon friend mi. Agsagana day ta Patrick. Anyang rod ti aramida, Mare? Mapanak iti ayanda. Kaduan naktuman no saan ka abise mare. Kano ka amapan, Mare? Inton umay Alones mare. Busy pa ngamin ni tatang. Awan ti mga wir iti anak ko no bilang laang. Sige, Mare. Kaduan kanto. Dagasun naktulatan ni Jabala inton Lunes. Ayun gaya mare. Ikanak man pa'y iti sa nga kilo nga asukar. Ilis tampay laang Day talaang, Mare. Wan mare. At tuyan ti asukar agat-gatangam, Mare. Agi amanak mare. Sige, agpakada akon. Adda ngamin ti papanan ni tatang inton madamdama. Awan ti mangkita iti anak ko. Karen? O anya, naklaat ka nakakita kanya, Patrick. Anyat araramidong iti balay. At dapay escort mo ako, Marem. Malas mo, tanaamuak yayan mo. Awan ti babain mo amang usar iti anak ko. Tapno makadawat ka iti tulong. Diyak amo na iti ngay bagbagam. Amok nga indilit mo day jay apos mo. Ngam adda ti insenda nga screenshot iti kumaret. No awan ti kwarta, agtrabaho. Awan ti easy money. Pangasim ha? Di ka agiskandalaw. Amom at teritoryok to'y ayan yaw. Amom, Patrick. Talagaan nalastog ka. Mabuteng ka ka di maamuan ni nanang mo tipudno ama kagapo no apay anagsina kayo itigayim ko, ha? Di ka man makibiyang si Katinang. Anya ti Awan ti amo. mapaspasamak di taoy. Ah, Naimbaglangan tadda kayo nana. Adda na patag apagsasaritaan tayo. Karen, wan nana, siyak daytoy. pangasim ka di Karen. Di na kumay pa pulis. Diyak magustuhan ti kasdi nga inaramid mo. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak na. Uray saan ka ang nagsustento, sa anak ang nagreklamo. Awan tinangag mo kanyak. Sapay ako matang mapagawan na, Karen. Tapno ibagakan ka. Awan ti sakit ti anak na. Gaputa ay aywanak na sayaat. Aywan gayam. Nakasarita min ti kapitan dito'y barangay yo. Ket iso ti pagpatulungak. Anya? Pagbabawyam day tanga inaramid mo. Awan ti konsensyam. Ituloy tayon to ti agsasarita ije barangay hall. Ay, sana. Nakababain ijay. Siyak ti madadal no kasta. Basol mo matlaanga. Di ka madalagan. Naistoryak matket din kan kapitan dagiti inaramid mo. Uray ni nanang. Ammo na matan ti amin. Ammo na no apay anagsinata. Awan ti konsensyam patray. Tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Sangwam ti bunga dagiti dakas nga ramid mau. Oray siyak nga inam. Inulbudan nak. Ti ko nam kanya kiday. Adda ti lalaki di Karen. Iso nagsina kayaw. Tagayam. Sikat iti maray. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak yaw. Diyak ngamin amo ti aramidek idi nanan. Diyak pulos impagarup asi kagayam ti ayan ti parikot. Saan ani Karen? Kamale dagiti istoryam. Ita, pinagkwarta ang pay ti anak yaw. Nangalamat iti kasta kapuskol apa nagrup-rupam, ha? Napilitan aklang nanang. Iso lang tamok awagas tapno mabayadak na kiti utang ko. Agsagana kan. Paawidan ni tatang mo. Numaamuan na dayta na pasama. Sigurado nga isupay ti mangitulod kan kay di barangay hall. Malas mo lang nagbaliw ti kapanunutan na. Kat iti police station ti pangidiretsuan na kan ka. Ay,
tulungan na kumanarang. Diyak kaya ti mabalod. Ayawanan ti adu asaw. Agsaga nakakit din, Patrick. Dayta ti ganabam. Mismo nga anak mo, pagkwarta ampay, uhunay kan. Ay, nawaw! Awan ti easy money. No kayat mo ti makabayad iti utang mo, aggagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikan samat ng teglablab iti kawusyo, pare Philip. Kapilitan na, pare babay. Nusanak ngaglaba, di awan pagsukatak. Ay, sana kan samat na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw! Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga tiraramitin lang, no, kasta nga awan ka iti balaya. Amangan naman tumbat, maturog lang amin. Tunggal lagawid ak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak, pare. Ay, narigat ti kasta, pare. Sika lang aruran ti agtrap-trabaho. Sika pitaggunay iti unag ti balay. Ay, nawaw! Saan ka arupot, pare? Mamamanog nga ron ni bakit. Ay, nawaw! May sapel at anak yo. Anda kumangay, ti pakabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na jay. Tapno saan nga gunay, pare. Nabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay nawaw. Nakaluto akmatan iti pangrabyan talakay. Angam na ornong mo ti plato iti lababaw. Sakto latan ti aginaw, kalpasan ti panangan ta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay, saan mo't ngamin ama ibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka ka din agunget, aramidak tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun ay. Hinton kwan, maliwayam tumanag. Saan ka kadipay agawin, pare Philip? Saan pa, pare babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawin akto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang agunay na ita Melissa. Makita na. No iuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, mayat na ita na panunot mo, pare Philip. Kastakot ti kayat ko kin ka, pare babay. Supportive ka launay. Alakay, bagamano, mangirwara kita arak, pare. Oh, mangirwara ka, ano adda, pare. Tapno adda pagsangwan ta, kabayatan ti panagsarita ta. Apay anarabyan ka anagawid si ka Philip. Di mga sakit ayan ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige ngay. Anya nga tinararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat naturong ka lang manan. Ay na, naurnong maamin ti puyat ko lakay.
Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kurakon kay. Inyuray mo manan kanyak ti matrabaho dito balay. Inaramid kun ti dadduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby, kan inugasak dagiti plato. Dahita lang. Laeng. Ay nalakay. Saan alaeng dayjay tatrabaho met laeng dagita? Saan ko maaramid amin taadda ka ngarod ni baby? Dahita la ka na yun ti rason mo. Agpanunot ka bamba iti sabali arason. Talay makauma. Di baby la ka na yun ti rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Amangan numariing ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridore. Ay, imayak tanang kung agong ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod mare. Agrek-reklamo, tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti agunay no kastangad na ubing, mare. Kunam naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba, mare. Ay, day tatirigat na no makaasawa ka itisan a makaaawat, mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay. Makapabannog mare. Aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin. Tawan pa iti anak mi. Ita, ay na, makabannog man, mare. Sapay awang kadwam, mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno da ita, mare. Sa anak pa'y ngarudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka, mare. Ay na, nakababain matkan ka, mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat, mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanhagan. Awan ti napatag alakad ko. Kumusta nga iti trabaho lakay? Nasayat mo't bakit? Ni baby. Adda iti siled, nakaturog. Italaang adiretso ti turog na. Gusto atap no, awan rason mo nga gunay diti balay. Ay, ikwa, agpulis kan, tamangan tamatan lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba akmatlaangan. Nasayat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Mayatisa mo pari Philip. Wala. Tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho iti balay iti Kalman. Isaan, nanganak lang iti simbang putak. Kun, kumpleto ti turong pare. Ay, epektive magayam no, bugawang pare. Ay, wala pare. Nasdawak nga ron iti simbang putak. Ta kabaalan na gayam nga ramiday. Ay, simro nga ron natin sadot na pare. Naitati dyan ipalubos sa mapasamak paray. Siya kag trabaho, tapno mabiyag kami. Isarong banglang agunay mo't iti unag ti balay. Ay, uwan mo ta paray. Saan mo ta mabalay na tayo lalaki ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan nagiti misis tayo, pare Philip? Nukas dila nga kanayon, di saan ako nagparikaut, paray. Ano wow, si damat da ito idi pa'y Kalman bakit? Ano sampay laang lakay? Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asidaan ta. Kat no naaramid mo amin at trabaho dito palay di na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti dayti nga aldaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kin ni baby. Tas sumumbat pa'y lang. Ammom si ka, Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manen ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Nay datin suro da jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumungsung bada. Gaputan na uma akmetan, Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat si kalaang ti mabambannog.
No ka day tinadamag ko, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo ken Melissa nga asawam. Sino tinangindaron ka na kayaw, nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo ah. Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na amaaramid amin amaaramid iti unag ti balay? Kasano asaan na kagungan kat nabambanuga ka nagtrabaho. Kas niya palang mat ti madanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si manot na niya Melissa. Saan mo ta kas niya sigod ka? Wala, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para ka nagitabanag. Rason na dahi tananang. Amok nga rason na lang ti ubing. Tapno saan ngagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akas ladun niya. Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan iti tulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisi kat umay ka dito'y balay. When nagdala naktirigat a pagdaldalanam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak mo ti aramidok, Mare. Adak lang ditoy, no kasapulam ti tulong ko, Mare. Mabisin samot ta ni baby, Mare. Padidiam pa'y. Buti nga rodan, Mare. Ay, wad gayam. Diyak nakita nila kay mo, Mare. Rimwar ka de. Diyak mo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak. Ibagaktukan ko na apadasan na ti agbati dito'y balay. Tapno ammo na tirigat na. Ay, wana, Mare. Agam komplet tuwampay ti usarin ni baby. Tapno adda didiin na, kankanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako, nanay. Tibilin ko kan ka. Di mo bugbog kawan. Wano kabkabilan ni bakit mo anak ko. Diyak may karinay tanana. Ay nawaw. Awan ano kasta ka. Amangan numauman ni Melissa kan ka. Tao akmoy ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramid iti amin? Iso nga rood na pagtinulungan niyo. Ano sama? Tada mo nga anak yun dayta. Sigurado ang maikawa mo't ni bakit mo. Saan mo't laang arubot ni Melissa, anak ko? Saan na ka maawatan, nana? Sikat ti saan ang makaaw-awat, Philip. Ti kunam siguro, kat nalakat ti trabaho iti unag ti balay. Narigat nga tatiag ko na ino adda ubeng. Adi lang matjagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat agbati ijay balayo, taiso tiyag trabaho. Kabaalam nga raw. Kabaalak Nay talangay Naglaka na. Ay na, wow. Nalakad agsasaw no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mata nagawid kan, Philip. Adda na patagapagsaritaan ta. Anya da jay? Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak? Di ka agsaw itikas na. Ngamin, ni Maridori iti tumultulong kanyak tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam met, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una, may talangay Agsinukat ta. Si kamot tagtrabaho, ta siyak tagbate iti balay. Nalakagayam Ay nawaw, narigat ken ka tapag balinamot ngamin komplikado ti amin. Anyati ko lang pare Philip, saan ka nagtrabaho inton may abulan? Huwan pare, ni bagat kumutin tagtrabaho. Anya, siyak tagbati iti balay, tapno amo na matirigat tagtrabaho. Ay, huwan may kaya, tapno padasan namat pare. Ipagarup na siguro ang nalaklakat ni Makipurdia ngam tagyan iti nagtibalay. Ay nawa, mindset na kiti babae paray.
Agrubuat akon lakay, si kanti makaamo kini baby. Nasken ama sapa ak, tamasapa met amang lukat ti laundry shop apakipurdiya ak. Una, awan parikaw, titi dayta. Ada ti gatas ijerep, adamat iti lamisaan tin saganak akanen na. Insurok met no niya teramidam. Basic. Ay nawaw. Agrubwat ka kit din, agrubwat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. Alangarod, innakon, si kanti makaamo dito'y balay. Kamusta kan, pare Philip? Makabanog, pare babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabisin samot, pare. Pinadidik mo titayan, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan, ngam di mo't latag sardang agsangit. Ay, dahita, kaya di na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dita. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan, pare, yung awan may advice kukin ka. Diyak pa'y napadasan ti kasta. Anya. Apayan, Philip. Anya ti mapaspasamak di taon. Apaya kastaunay ti sangit ni baby. Diyak ngardam mo na lang. Itay pa'y, isang inawagan kayo. Samat nga minasumbatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi iti trabaho na muti man ka po ka. Nakalaman pa iti makamuna lang. Saka muno niya ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mun samot asinuksukatan ti daya na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga rin na nang. Taala ti wipes kan diaper. Makitam dayta. Si Mardangan. Saan ngagsangit? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanang. Napay ko ma. Da kayo pala ti makaamo ka ni baby. Tamangan kan agdigos akman may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanang? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaang. Narigat mo't kaya. First day pa lang, ay na. Kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kastang agsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko manibakit mo. No saan na amaarami daming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramidan nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Melissa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi adan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang ti daya por na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikam ti agbati dito balay. Kunak man no basic lang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabanog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na, siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungam. Amangan numataktakpay ni nanang. Nasaysaya at matlaang no adda ni nanang, tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week nga umay no iso. Ala, sikati makaam mo, ngam kitaam Diyak kayat abugbog kawan nakmanan. Uwan ka di bakit? Pasensyakan. Kamalik na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no ag tinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kong tatang. Sa dino ti papanam lalay na nako. Iti ayan damari tricks eh. Ada kano iparamid na itatatang. Kapaalam ka di payanak ko. Wan tatang. Awan pa'y ngamin na biro ka kapag trabahwak, isong anusak pa'y laang ti makipurdiya kadakwada. Wan mat ka diya, awan mat mabalinan tayo. Adan tulat tatang, saan pa'y nga ita, ngam amok nga adan to. Mala, sikat ti makaammo anak ko. Aywan am ti salunat mo, tani narigat mo sikat ti agsakit. Ay uwan tatang, di dak pakadanagan. Numabisin kayo. Ada naluto amakan iti kusina. Nakabaybayag kamit nga aglaba, lalin. Ay, pasensya kan amari Trixie. Nasugat nga min tiramay ko. Agawaam tani anyat orasan, no agtudo inton malam, di saanin amamagaan da kita. Ay, siya kung ti makamu mare. Di ka madanagan. Masiguradok amamagaan dagiti kawasyaw. Rumbang laang, gilgalam ana imbag da kita, ha? Wen mare, di ka di madanagan. Ala, ituloy mo tar aramidam tapno malpasan. Jak kayat tinabuntog, nawatam. Agalas 11 mat gaya man, Trixie bakit? Pinagmerindam ka din ni Marilalin? Saan pa'y Adam lakay? Ay nawaw, apay asan pa'y katno alas 11? Saan amabalin nga agmerienda day taalalin, aging gaasaan pa'y analpas ti ipapaaramid ko kankwana? Si kakit di mat bakit? Kasano numabisin gaya man, kat matalimuraw dita. O di si kamat lang tagparikot. Kabailan na day ta, anya launay ti pagdanagam aya? Pakanambot nga minpiman tapno adda pamigsa na ngagtrabaho. Sabay, ado ti impalabam kenkwana. Di bali tapurdiya at ngarud. Uy, bayadam ti panagtrabaho na. Ngam, panunutom kumamot ti salon at ti tao. Aguray ka. Apay concern ka launay kankwana, ha? Un taamok tirigat ti may sa ababaunan. No di mo kaya timangtad iti merienda. Siya kon timangtad. Agasam ngay day taat tinapay kan prutas. Ay nawaw, tapno adda pamigsa di tao ngagtrabaho, ha? Kasano ang makatrabaho ana sayat no mabisbisin mo? Inton saan na nga aramidan ana sayat ti trabaho na agunget ka. Kisayam day ta, di ka agsaysayang itimakan. Agsaysayang mo't nga ibagbagam dita. Kanin nga rod ni Marilalin, itay pa'y ngagtap trabaho. Di mo mo't pamerindaan. Unay ka mo't piman bakit? Naimbag tamaanusan na ti makipurdiya kada ta, oray kastaka. Saan mo't alibre ti panagtrabaho na? Mamin ano aya nga ibagakken ka abayadak mo't? Aglisi ka man kit ti dalan ko bakit? Ammo Maricora, imay nilalin ijay balay iti kalman.
Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Maritrix eh. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalos kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course lang tinalpas na, Mare. Anya? Manungay ti itad mo atangdan na, Mare. 350 lang. Iti kasya na adu ti trabaho na? Wen, iso talaga ang makatipidang, no iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan ang nareklamo, Mare? Siyempre, siya klaang matimayat amang tangdan kan kuha na. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglaba kan agdalos dito'y balay. Ibagak tulatan kan kuha na inton madamdama. Dumagasak iti ayanda, ta itad ko ti tangdan na. Makatipid ka no kuha, Mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho iti kalman, Marilalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Amangan numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan pailaang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di lang mabalin a 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itad ko. Kurang mat ngamin tayaw awat mo, Mare. Ay awanan ti adu pa'y asao. Awatem mo tagdardarasak. Ayun gayam. Mapan kanto iti ayan damari kora. No kayat mo ti makipurdiyakin kwa na. Adda ka no ti ipaaramid na ken ka. No kayat mo Manungay tinted na atangdan mo, lalay na nakaw. 350 laang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintad ni Mari Trixie. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong saka? Tawan mat nga rod amok at duma ang mabalin ko apag trabahuan. Ngam ni, lukluk kundak mat. Sa apay la kumaata at damot ti mabirukam amayat apakipordiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Nakunana pa'y nga rod, amapanak kano iti ayan ni kumari na. Ngam jakon kayat tatang. Amangan no kurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangang tagsapol iti daduma apagtrabahuam. Tay kumahusto ti datang dan mo anak ka. Hindan mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ang mga nudublem manan nga ikan. Agruam tao. Mano, tintod mo? Sangaribo. Sigurado ka? Ay nawaw. Anyat pa nagkunam kanyak aya Adam. Ulbod. Salsalod-sudot lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula ka na yung tisang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asika ti masalaw ko dito'y kalsada, Lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrab-trabawam itangay? Makitang danak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabaho? Wen, madam. Nasayat mat nga rod nukasta. Si kanton ti pordia at nukwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka amawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige, siyak to lang ang timapan iti ayan yo. Saan kayo matsiguro ang nagakar? Wen madam, iti sigod lata pag nanaudan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo ang nagawid, Lalin. Adan pagtrabahawak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na sentro. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way, malagip kaon.
Isaw ti pakipurpur diya masigaon. Saan ka, day? Tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli ijay abroad? Kat kunana, syakto ka no titangdanan na. Ay, kit nasayaat. Ano kasta anak ka? Sigurado nga itid na ti husto at ang danmaw. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparinubit kung tutoy kalapaw tayo. Ang kapi-kapay, Madam Virginia. Manang, uno ante, kunamlatan. Nairwamak mo't ngaminan iti madam. Si kakit di mo't lalin. Aywan gayam, imayak ta kayat ko nga ibaga ang mabalin bunti agrugi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mo't an na-renovate ti balayo madam. Wan tanarugyan sakbay ang nagawidak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsayaan no kasta madam. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayandaman ng Trixie. Noan niya ti ipapaaramid ko kan ka iti, isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabahom, numalpasan ti sari-sari store ko. Agrobuata kong tatang, nasken ang masapaak, taado ka no ti maaramid iti ayanda madam. Sige, agan-anad ka, anak ka. Di liwliwayan ti mangan tatang. Wayne, marabyan ka ka, day? Sigurado asakbay pa'y arumabi ikat pawidan ako ni madam, tatang. Nasaya at tapno saan ka amarabyan unay? Di talaang mat asidag ti waiting shed ti ayanda madam, tatang. Asidag laang dayjay. No sumadot kayo dito'y balay, sumurot kayo kanyak ijay. Sana bale, maawatan to ni madam. Amok ti ugali na, tanapadas kung tinagtrabaho kas babaunan da idi. Masandutak mo ita magmag na. No kasta nga ron, dito'y kayo latan balay tatang. Ay sibugan nyo kit dagiti sabong di tarwar. O, agmerienda ka pa'y lalin. Ay, nasa papay madam. Umay kakit din. Narigat ti mabisinan. Katnukalkalpas ko lang itay anangan, madam. Awanan ti ado asaw. Umay kan. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Agyaman aklauna iti kinaimbagyo kanyak, madam. Wan nagagat kamat kan amom ti aramida. Mala, agtugaw kan. Agyaman madam. Ay wan gayam. Numang lukat ti sari-sari store ko, inaldaw kanton nga umay dito'y balay ta si kati agbantay. Ay, awan ti parikot iti dayta, madam. Kay kayat kumanan awan ti masayang aldaw ko. Kasano gayam ti sweldom? Inaldaw ka di nga itad ko? Si kalatan ti makaam mo, madam. Noan niya ti desisyon mo, okay lang kanya. Ay nawaw, agdo alawasen asaan ngayon imay dayjay alaling, na urnungan ti malabaan. At dan sa balya pagtrabahon na. Anya? Nakita nga day kayan da Madam Virginia di namin sangal daw. Panagkunak, ijayon nga agtrabaho. Nangruna pa ita nga sari-sari store mo't gayam ni Madam. Kasano nga rudan dayta? Asino ti aglabaken agdalos dito'y balay? Ano sam nga aramido na? Anya ngay nga ron. Ang mga nudakkel piman, titod ni Madam atangdan na. No kastoy lang akanayon, tatang. Makaornongak talaga. Ay, dakkelin na ita asweldo, manakaw. Wan nga ron, tatang. Inutek ti gumatang iti semento ang mausar dito'y balay. Saanin? Agurnong kakitde iti para iti bagay. Siyempre, iparenovate ko to'y balay. Tapno mayat tuntibuya na, tatang. Kan tapno saanan ang masapul nga garamat ta iti timba no kasta matutudo. Parikot matlang no agtagtag ti bubong. No kasta ti ko na makatadakan ka na ita anak ko. Angam na kita
Siguraduam nga da mabati aparakin ka. Wen tatang, at dalat tamot Ni, si kamat gaya Maritrix Anya ti araramidam dito'y balay. Umay ko lang ko masaludsudan, no apay asaan kamatin nga umay ijay balay, lalin. Kinapudno na. Iti ayan da Madam Virginia ti pagtrabahuak ita, Mare. Anya, kastalatan, di mon kayat tagtrabaho kanya, kalpasan ti amin. Mangmangan kami met, Maritrix Saan nga umanay apagbiagan mi titangdan nga itid mo kanya. Sapay kanayon akurang tiyaw awat mo. Lugi ak mo, Mare. Naa, tanaturod kan asumungsungbat ita. Ibagbagak laang tipudno, Mare. Siyempre, tao kami met. Ibirok mi met ati pagbiagan me. Nakaigam ka lang iti kwarta, limastukan. Pwet, rupat kwarta. Nabayag samot din asaan anap-napan nila linijayan niyo, Maritrix Wen nga rod, Maricora, iti ayanda tinagapwak ita. Anya? Nalastugan ita, Maricora. Nalastog nga agsasao. Dakkel lang titangdan na kin ni Madam Virginia. Limastog matan. Ay nawaw, saan mat anasaya at tikastang ugal yan na Mare? At dapay nakita kasiminto iti paraangan dang. No kasta, agparinovit da iti balay da. Ha? Siguro Saan ko asinaludsod, tadyak magustuhan ti panagsasauna itay. Kunamlan asino. At dala ang pagtrab-trabahuan na, kan nakaigam lang iti kwarta, rimwarmatan ti dakas nga ugali na. Sang kaibagam iti limastog, si Catrix Apaya? Limastog at talaga dayjay alalin, lakay. Apay ka ni? Madlaw mat iti panagsasauna. Napanak iti ayanda itay. Kat ay na talaga alimastugan. Ang mga ibagbagam ti kasta, ta di na kayat ti makitangdan ken ka, bakit? Sana. Isula ang ngamin tinadlaw ko kabayatan ti panagsarita mi itay. Si kakit di mo't bakit? Kumpormi man ang tiar-aramid ang mga istorya. Kat pudno mat. Saan nga istorya tupo-tupo dayjay tapudno nga rod? Amo ko na itang style mo, bakit? Sigurado ak ano sakit tinakam mo. Ta saan mo na ang mauto ni Marilalin ita? Nangro na kat adan na talaga da trabaho na. Kan dakkel sapay ti sildo na. Oho, nakaigam lang iti kwarta, limastugan. Agsarden ka man si Catrixi. No nasakit tinakam mo, ta saan mo na ang mauto di tao, agtal nakalatan. Saan kat aday ta agar aramid iti istorya ti aramid. Manon kanyak ti agwarwaras adamag may papankan kalalin. Anya adamag, madam? Limastog ka kano, idinakaigam ka ni ti kwarta. Day tamot ti sangkay baga ni Maritrix si kanyak, madam. Si madutak nga minan amapan iti ayanda, takurang met nga rutit itad na atangdan ko. Inan-anusak laang idia, tawan met sa balya pagtrabahwa. Agam di ka agpapapikto. Agagat kakit di. Tapno rumang ay matyada ka sa sadyo kanitatang mo. No para kanyak, husto laang ti inaramid mo. Amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Iso mabirok talaga. Agyamanak tamawatan dak, madam. Sa anak mo't asumadot, no husto laang ti itid na asweldo. No anyaman ti imarmaritis dayjay at Trixie. Di ka agpapaapikto. Mauman tulat ta. Nasakit laang tinakam naken ka. Gaputa saan na kan ama uto ita. Taaddan trabahom kan addan kwartam. Agyamanak, madam. Aramidek ti amin. Tapno mapadasan met ni tatang tinarang ay apanagbiag. Dumteng tulat ta day talalin. Di mo laang liwliwayan ti agkararag. Tapno ikan nakati Diyos iti pigsam nga agtrabaho. Iti kasta, maragpat mo dagita nga arapaap mo para iti pamilyam. Ay nawaw! Di ka agpaapekto iti dakas asao ti padam a tao. Itultuloy mo latta ti aggagat.
tapno ti biyag mo ket ag progreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay payadi ka matagtagarit bering bakay. Naunag nga rod ti pampanunutag, lakay. Anya da ita pampanunuto maya? Anya nga tano tumarayak met akagawad dito'y lugar tayo, lakay. Ay nawaw. Saan man akong kumpurmi ti mapampanunot mo nga ramidon sika? Saan mo't siguro adakas no ipadas ko mo't lakay? Anya ko matyaam mo may papanitikas ta abanag bakit? Awan ngam kasanungay no mailawan ang mga bakak. Ado mo't ti amok akalugaran tayo. Ti daduma, followers ko pa'y iti Facebook. Wan, ato ti kagayam mo. Ang kabaalam nga raw, tiyag survey. Al-dawam man ang tiyag-tag-tagay na bakit? Ne, si kamagayam Mari Bireng, anya ti masapul mo? Adda na patag nga ibagakan ka, Mari Siyasya. Anya day ta Mare. Manungal daw mutin ang nagpampanunot Mare. Anya day ta kunak. Tumarayak mo't inton umay nga eleksyon. Anya ti kunam Mare? Padasak man mo't ti tumaray kas may sa akagawad dito lugar tayo, Mare. Si kakit di Mare. Saan anala ka ti agbalin a public servant, Mare? Tumaray ka kas may sa nga opisyal, tapno agserbe. Saan atapno agpabanglo itinagan mo kan agtugtugaw iti barangay hall. Anya ginangay ko manang siyasya? Tumaray mo't kas kagawan, limanang biring? Ay, wan kanumit. Ay nawaw, kabalan na ya. Ay, jak man amo iti kumarek. Kumkumpor mi nga ron ti mapampanuno na. Adama, mayata negosyo na. Ay na, limanang biring nga talaga. Apay nalakay ha? Kastamat lang ti kunakken kwa na. Nga makasla disidido mat. Ang mga nutyan mo na, ay gistorya, kanagtugtugaw lalay, nga di barangay hall. Ay, jak man amo iti kumarek, Frances. Ne, si kamat ti lumabas, Mari Bireng, sa dino ti papanam. Saan ka di an naibagakan ka ti planok, Mari Siyasya? Nukasta, talagang ag-apply ka, Mare? Una, sa anak nga agululbud, Mare. Iti saan nga agbayag? Addanton ti kumarim akagawad. Ay, umasidag ka man kanyak, Mare. Agtagtagainip kan samat. Ay nawaw, grabe ka mo't, Mari Siyasya. Kasla saan mo't ako, Mari, ti pangibilbilangam kanyak no kastalaang. Ay, saan mo takasta, Mare? Ay na, Mare, di ka nagpalawag. Amok adinak mo't laang kayat asuportaran. Iso akasta ka. Agam okay lang. Uray sa anak asuportaran. Adumot dagiti makaamam mo kanya. Pagpanunutam kumapay ana imbag, Mare. Nadagsan matlaang ti responsibilidad dagiti kagawad. Saan nga ay ayam dayta, Mare?
Ay nawaw, sa dino tinagapwam, biring bakit? Nagaplayak alakay. Ay nawaw, anya tinaplayam. Ikampanyanak to Lukas talaga gaya, makayat mo matiag taray kas kagawad dito yung lugar tayo. Wun lakay. Ado ti gagayim ko dito yung lugar tayo. Kaya't asawan day ta, sikatak dito yung lugar tayo. No sikat ka, dinala ka laang ti mga abang. Ulay kan bakit? Tila mapampanunot mo matay. Maan ano nga min ayan, pamaysamlangan ti atensyon mo itinegosyo. Ay kat ipadas kumot Imbes akong kontraan nak, tulungan nakit din lakay. Di mo kayat day jay, no mga bakak, di ka na yun tumat ang mainayon tinaganta iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Anya? Desidido ka kanin iti dayta plano, Mari Bereng? Wan ko naklangarudan mare. Adto iti flyers ko. Agam-amuta, ngam ikan kalata, tapno adda basa mare. Ay, mayat nga agpaiso Mare. Ang kabailang mga ta. Sana parikot day tamare. Nalakalaang matitrabaho nga agtugtugaw. Ay, saan ang mabalintikas ta, Mare? Ay na, siya akong ti madanagan kun ka. Anya kumangay ti pagdanagam mare. Ado ti followers ko kunaklangaro dun. Sure win day tan mare. Eh, saan aday ta ti kayat ko asawan, Mare? Amok matkit de, asikat ka dito'y barangay tayo. Amom ka diti aramidam, no bilang banta mga abak ka, Mare. Ay kat adalag tulat na amare. Tinapatag itakat mga bakak. No mga bakak, dinasaysayat manon. Kanayon ton ang mainayon tinagan mo iti listaan ti makaawat iti ayuda no kwa. Kasarita yung tuman ni Biring nana. Apay ti anak ka rin ay. Tumaray kanumot kas kagawad dito yung lugar tayo nanang. Anya, kaya't na ba ti agserbe? Mananaganak nga raw. Ang mga notiyang muna katagtugtugaw dalangan di barangay hall. Ay, agar-arami day dya Bereng. Ado kano ngamin, ti kabarangayan tayo agayim na. Kanti na duma, followers na kano iti Facebook. Iswa sigurado asure win. Ay, saan mo ta basta-basta ti agbalin nga official kat? Sa maysa, anya ngay ti amo dya anak ko, kaawang pa'y mat experience na. Dahil tangarod na nang. No mga bak, di ibasto lang dagiti tao no di naammo ti aramiden na. Anya man ang tinapanunot mo ay Bereng anak ko. Apay ka di nanang, adda ka diti parikot. Tumaray ka kanumal kas may sa akagawad dito'y barangay tayaw. Ay wala nang, ikampanyanak to kadagiti ko kumari yung Ada nga ron plano para iti barangay tayaw. Awan pa'y nanang, ngum ado ti followers ko iti Facebook. Kaadwan metlaang kadagiti kabarangayan tayo, kat gayem ko nanang. Anya? Iti saan ngagbayag, kagawadak tumet nanang. Saan nga ayam ti kasta abanag anak ko? Saan aya nga iso ti uso ita nanang? Uray awan ti ammom no ado ti followers mo, mga bakalata. Jeda duma, ado ti followers da. Ngam talaga maapiman akabailan da ti agserbe anak ko. Padasek met ananang. Di kay kumuntra, tano mga bakak. Number 1 tinagan nyo iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Ay. Talaga nga ibabain nak no kastalaang anak ko. Umadanin ti eleksyon, lakay. Nasken asumuro tak kadagiti kakadwak nga agkampanya. Andakan ka na ita, Biring bakag. Di bale tano mga bakak. Addan to pakairanudan nyo, lakay. Andakan ka, lukas ti kayat mo. Saan ka nalapdan? Rumbang lang. Itianya ko mga minaga po alapdan na ngay, imbes asuportaran na. Madanagan na klaeng. No mailaw ang mga baka.
Amang ano di mo tukit di ammo ti araramidam. Ay, awan na. Anyan tungay ti may tulong mo iti barangay no kasta. Uray awan ti amok, no ado ti followers ken amok, sigurado ang mga bakaklata. Wen, amok nga ado ti amom amang ibutos ken ka. Ti salsalud-sudag. Noan niya ti kabaalam nga aramidan para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Panagbubotos sen ito umaya Lunes manang siya. Wan nga ron, kinasaritan ako ni Kumari Bering. Apay ka numanang? Inayon ko kanong itilistaan dagiti ibutos ko. Kunak man ano na iti ammo na amang ibutos ken kuana. Isupay lata kanumet at ibutos ko. Ay nawaw. No siyak tinaibagan na iti daytagat jak aramidan. Itanyak maga po. Siyempre, ibutos ko mata di amok ang kabalan na tiyag serbi. Ay, tidakes ngamin iti daduma. Pagbalin da nga ay ayam ti eleksyon. Uray pa da kasladida ammo ti aramidan da. Naturad da nga agaplay. Ay, correct manang. Isada tayo abutante, wise tayo kuma. Ibutos tayo lahat di ammo tayo, responsable. Sikat man wano saan, tinapateg, responsable. Mano ti panangilakom iti baboy mo, nanang? Ay nawaw, pangusaram iti baboy Bering. Pag-blowout ko, nanang, amok naminin amay saak kadagiti mga bakas kagawad ti barangay tayo. Anya? Siyempre, sikatakmat dito'y lugar tayo. More friends, more followers, more botos. Ay nano siya lang ti saludsudam. Saan ka nga ibutos anak ko? Saan ko nga iimot ti suporta? Ngem no may papan iti panagtaray mo kas kagawad. Saan nga umanugot? Awan ti plano kayat mo nagbalin a kagawad. Ay nawaw. Kas nakunako, nanang, ipadas ko laeng. Isumat ti uso ita. No kas talang ti kapanunutam anak kaw. Sayang to ti butos daken ka. Nga baka talaga ni Manang Bering, Manang siya. Ay, wan nga rod. Sikat nga minpiman, dito'y lugar tayo. Sapel ako maata mo na tira aramidin na. Ken sapel ako maata da may tulong na iti barangay tayo. Saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Amangan kit din umaylawan alumabas kat mangeg na. Gumuran to kit din. Ay nawaw, puno man ti pagbagata Manang siya. Narigat ti agsasawi ita panawen Francis. Amangan no da tao pa iti mapadaksan. No saan lasikat da ita? Alangaran ba't kat ang mga abak? Agsardeng kan. Amangan kit din no panunutan na abasher ta. Nangabak kamot bakit? Ay nawaw, amukon day talakay. Awan pa'y ti resulta ti eleksyon, ngem amukon amay sa kadagiti mga baklakay. Isagana mo ti bagim. Sana mabalin ngagtugtugaw ka lang iti barangay hall. Depende alakay. Na, ano ti kayat mo? Agsweldo ka nga oray awan mo't araramidam? Mabalin lata ano kayat ko. Ay nawaw, dahi takit day. Apay ngamin aya amadanagan ka unay lakay. Siyak magtagtrabaho ka. Agar-aramid ka lang iti pakaibaba inam. Anyan tulangan ti ibaga ti pada makagawad no di maamo ti araramidam iti. Padasan da lang tagreklamo. Talagang aglalaban kami Ay, na yun, bakit? Kat, si kamat nga kagawad Bireng, ayan nantiin paaramid ni Kapitan King ka. Saan pa'y analpas? Ay nawaw, kat no nabayagan nga in paaramid na dayjay. Unay kamutin. Makauray ka Saan ang mabalinti kastangar aramidem On process nga rudon. No di mo amo ti aramidem, agpasuro ka. Saan akasta? Anyan tungay ti maibaga dagita nang ibutoskin ka no kastalaang Bireng. Ti kayat mo samot kat agtugtugaw ka laang dito'y barangay hall.
Umayak man, Marisya siya. Saan kayo kading ag-report di barangay hall, Mare? Masadutak amapan. Sa maysa, nagado ti ipapaaramid ni Kapitan. Jak tupay ammo ti dadduma. Ay, katsurusuruwam, Mare. Di bali tadamad dagiti dadduma akagawad. Isudan at ti mga ramid. Katsikangay. Kagawad lat na, amare. Nagturad ka nga ag-apply kas kagawad. Sa ita, di mo amot yar aramida, Mare. No ammom laeng, mare. Apaan na kun dagiti padak akagawad. Ay, di kan agreklamo. Takinayat mo matday ta, Mare. Apaan da ka, tatalaga adi mo amot yar aramida, Mare. Anya ti may baga ni manang biringken kama ng siya. Iso di kasarsarita mi tayo san kadi. Juan Francis, nagadu ka no nga ipapaaramid da ken kuana. Apaan pa'y kanong dagitipada na akagawad. Ay kitanusan na tawan mat tinang pilit ken kuana at tumaray kas kagawad. Adu lang tiyam ammo na amang ibutos ken kuana. Apay just ayo. Ay, amo pa'y no anya ti mapaspasamak dito'y lubong, Francis. Ado ti kayat na nga agsirbe. Jak amo, no agsirbe nga tatigagara da, wano adda pa'y sabali. Tumpak! Isong agpanunod tayo abutante. Datayo matlang tayan na numaminsan. Gaputa sikat, ibutos tayo mutan. Saan matkit di nga amin? Taadamot piman dagiti sikat nga amuda ti aramidan da. Adalang dagiti sumagmamanaw akas ka ni Mari Biring ti mindset na. Makapa-stress gayam tagbalin nga opisyal lakay. Ay nawaw, apay agreklamo ka. Apay nala ka ngamen. Ngum nalabas matan ti kastoy. Nagadupay ang mapagmimitingan kita. Adupay a report ang maaramid. Apaundak pa yung dagiti padak akagawad. Talaga ama kang kaano di mo amutira aramidem. May samot day ta ang kapitan. Nagado nga ipapaaramid na. Ay, agtungpal ka. Tamabaybayadan ka mo. Di kag sadot-sadot, bakit? Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Tay kunada nga role. Politics is not for everybody. Iso ano ammo mo no alanganan kay ti ka ba alam? Di mon panggapan ti tumaray kas opisyal. Agpanunot kay ti maminribo no adda maaramidam apagsayaatan ti barangay tayo. Saan analaka ti trabaho ti maysa nga opisyal? No ammom adi mo kabaalan, di mon ipilit. Kada tayo abutante, agbalin tayo awais. Ibutos tayo dagiti kabaalan na ti agserbi, sikat man wenno saan. Tinapateg ket ada ti maaramidan na apagsayaatan ti barangay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ay pare Pipitaw? Nagawid ka din ni training nga anak mo.
Awan pa'y nga raw, Mari Rosita. Saan may mata na makontak? Ado ka day tinala na abado na paray. Well, Maray. At hapon may nga mga nagtalaway. Apay matakas na tinaramid na. Kahit nagpatulong kayo ka day ni ti barangay. Nagreporta ka Maray. Sapay agad adal ni kailang anak na. Tay tagar o ti pagparikutak. Di na pinanunot ti masakbayan ti anak na. Basta nagtalaw latan. Awan mo't kuna nang agpakada. Awan ka di tinubyo na ang mabalin apakitarayan na paray. Awan mo't amak Maray. Ay, sapay lako mata na saya at ti kasasaad na. No sa dinuman ti ayan na ita. Kumusta ngay nanang? Nagawid ka din ni Mari Trineng. Ay, awan ka nupay, Carmen na nakaw. Ay, nawaw. Sa dino ngay tinapnapanan na. Saan mo't laang mo ti pamilyan, Gumado ka na o tinala na abado na. At apanda nagtalaw ti kumaray. Nagtalaw? Apay ka no? Dayta ti saan tayo nga amo, anak ko. Nila ang kumari matrining ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Ay na, no sa di numot at tinapnapanan na di tao. Ang mga no nagtalaw, tapno maitarayan na dagiti utang na. Ay, saan mo't siguro, anak ko? Ang mga no adapay ti daduma makagapaw. Ay nananang, utang lakit diti may sa makagapaw. No apay ang nagtalaw daydi ang Mari Trineng. Awan ka di pa'y ni nanang, lolo? Awan pa'y kaila apo. Sa dino nga ta tinapanan na. Saan mo't na makontak? Nauman samatan ka data, lolo? Ay, saan mo't siguro, apo? Ang mga nadalaing parikot na. Saan mat nga ta solusyon ti panagtalaw? Hindi ka matanagan. Saan tayo agsardang aging nga mabirukan tayo ni Nanang Mau? Kailiw ko ni nanang, lolo. Awan sa bali amaramidan tayo itano di agkararag. Asa pala ko ma, tada itinatalgad akasasaad ni Nanang Mau, apaw. Saan ka di pa nagawid ni Manang Trini, Manang Carmen? Awan pa'y nga rod, Jake. Ay nawaw, sa dinungatan ti ayan na ita. Makabulan na sana nagpagpakita. Ang mga no adamot tin nakitarayan na foreigner, Anya? Ang mga no adda foreigner ang nakitarayan na, kunak. Ay, saan at siguro marami di Manang Trini, ti kasta, Manang Carmen? Siyempre, kaya't namatlaang tapno matakasan na ti utang na kanya. No kasta, saan pagay man nakabayad di Manang Trini kada kayo? Uray ti utang na iti lending, saan pa'y anabayadan? Ngam na, nagtalaw kining. Pinanunot na kumaa, asa na solusyon ti parikot ti agtalaw? Kumaang, ngam saan mo? Ay na, talaga ang mabusurak. Inrigrigatak ti kwarta nga impabulod ko kankwana. Sa itarayan na laang, ay nawaw. Naimbag-abigat mo, Auntie Carmen. Gumatangak man. Anya mananti umay mo gatangan si kakayla. Asin laang, Auntie Carmen. Day talaang? Uwan, Auntie. Ay, tangiwat mo, Carmen na nakaw. Maruruda nga rud nanang. Ay, nawaw. Iti anya mananagapaw. Ato yung tigat-gatangam nga asin. Agyaman ak, Auntie Carmen. Pumanaw kan iti sang wanak. Di mo dadaulan taldaw ko. Apay-apag pupudutam jay ubeng Bigbigatan ngagbugbog ka. Maasarak nga rod no makikitak nanang. Ada ka di basol jay ubeng kan ka Tunggal makitkitak day ta ang kaila.
Malaglagip ko ti panang loko ni Mari Trining kanyak. Aging gayta, awan pa'y ti text na no kaano ang makabayad. Anya nga'y piman ti amo ni Kayla no may papaniti day ta banag. Basol na kaday no nagtalaw ni nanang na. Ay, basta, di mo iramraman jay ube ng anak ko. Kasi mo't, no asino ti nakabasol, wano nakautang, isuti singiram. Ay nananang, no di yo amo ti marikrik na, dakkel ti kwarta nga inutang dayjay ang maritrining kanya. Amo ka na sakitin akamaw, ta nagtalag kay iti kumarim. Ngam sana nasaya at ngairaman mo ti anak na. Ay, husto nanang, agsargang kayon. Adto yun ti impagatang mo nga asin, lolo. Agyaman na kapok. Kumita ka man kanyak. Aapay ka di? Nagsangsangit kan samay. Ha? Saan mat, lolo? Di ka nagulpo, tamadlaw mat. Anyat napasamak kan kaya, apok. Awan, lolo. Okay aklaang. Sigurado ka? Uwan, lolo. Sige, mapana kun iti salas. Adapay aramidak nga assignment ko. O sige. Ayaban kantaw, no maluto tinating asidaan ta, apok. Kanya din na istorya ni Auntie Rosita kanya, abilog-kawam kano ti anak ni Manang Trining, Manang Carmel. Ay na, no amum laang, Jake. Diyan niya Manang. Maistres ako na yun. Tasaan mo tin ngagpakpakita day ta training kanyak. Nagtalaw kat saan pa'y anak abayad iti utang na. Ay nawaw. Naita ka diti makagapo, no apay pagpupudutam ni Kayla nga anak na. Wan, talaga ang marurudak iti day ta ang maritrining. Maamwak laang no sa dino ti ayan na itak. Padasam nga itets Manang. Sigurado ang nagsukatin day iti number. Day pa'y laang mat. Oo na yan, tikas tangin naramid na. Day tangarod, kunak tumo ngamin. Utang ti may sa makagapo no apay ang nagtalaw. Ikararagan tayo langin Nasapay ko mat na malawlawagan di panunot na, kat agawid tumatlaang. Ne, si kamot ti lumabas Kayla, o may kaman pa'y. Ha? Apay ka di, Auntie Carmen? Saan nyo kadipay anak kontak tinalaing nga inam, Saan pa'y, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Saan mi nga amo no sa dino ti ayan na ita, Auntie? Amangan mat no ilumlumang nyo lang. Saan na pudno da ita, Auntie? Ibagam ti pudno kanya, tadakkel ti utang ni nanang mo kanya. Agraman ti utang na itilending, saan na pa'y anabayadan. Jak amo ti ayan na ita, Auntie. Iso nga ibatan nyo kuman ti imag. Ulbon! Saan ko maasyak ti pagpupudutam, Auntie? Tawan amok, may papaniti day tabanag. Saan ko matapagayatan ti panagtalaw ni nanang? Nay, si kamot gayam ti masalaw ko iti dalan, Kayla. Apay ngagsangsangit ka, balasang kao. Inong tanak ni Auntie Carmen, Nana Rosita. Ay, una yan day tatao. Kurang na lang ang nakabilan nak, Nana. Nay, ano tatakyag mo? Lima baga mo. Di mo ibaga ni Antim Carmen tinangarami diti dayta. Nana, ni Auntie Carmen nga agpaiso. Anya? Awan di mo kabasol ko, nga makastaunay ti ungat na kanyak, Nana. Pudno matasaan mi nga mo ni Lolo, no sa dino ti ayan ni nanang ita. Malabay ang basang. Kasaritak turay tang antay. Sana may parbon ti kastang aramidin na.
Apayan, nanano ka kaila apok? Ni Auntie Carmen, lolo. Ay nawaw, apayan ni Auntie Macarmen? Kas naunay ti unget na kanyak. Impagarop na nga ilamlamang taninanang kadakwada. Anya, Dayta tipod no, lolo. mapaanak itay anday tamot lang. Apaya si katiguraan na, kat ni nanang mo tinakabasol ken kwa na. Basol ni nanang. Basol ni nanang no apay asyak ti gurguraan ni Auntie Carmen ita. Ado ti utang nga intarayan na. Wain, adda utang ni nanang mo ken ni Auntie Carmen. Ngam saan nga umno rason na ita, tapno saktan na ka ni Auntie. Saan mo matabasol, ti basol ni nanang mau. Apay ba takas yay tinaramid mo iti takyag ni Kayla Carmen? Talagaan na ibusan ti pasensyak nanang. Idi pa'y nga ur-urayak ti bayad day ta amari training. Kahit masapul ka di asaktam ti anak na. Anya nga itamu tayo. Ang mga noam mo dati ayan day ta at training ngam di dalaang kayat nga baga. Anya, ay sana konsentidor ni Pari Pipito anak ko. Pang-asim ha. Di mo iramraman ti anak ti kumarim. Di mo iraman, tasanda pagayatan nga agdalaw ti kumarim. Ti kumarim ti nakautang kan nakabasol kan ka. Day ta kumati ka na yun nalaglagi pa manakaw. Mabalin ka din, agsarita ta, Carmen. Awan tinas ka na pagsaritaan ta, Tata Pipito. Masya naklaunay iti apaw. Kanyak ngay, saan kayo amaasyan kanyak? Intarayan ti anak yo ti utang na kanyak, Tata. Di yo amo ti stress a pagdaldala na kita. Maawatan ka? Saan kumatakon konsensyen ti panagtalaw ni Trining? Di kanyak lang, kat di mo kung mairaman ti anak na. Di mo iraman ni Kayla nga apok tawan basol na. Nabayagan nga gururayak, Tata. Nabayagan nga ururayak ti bayad day ta amari training. Di ka matanagan. Ipakaamok token ka no maamuan mi ti ayan na ita. Si kantaw ti number 1 na pangibagaak. Ang pangaasim ko ma, tadi mon iraman di ubeng iti unget mo iti kumarim. Ang damat lang basol mo, Manang Carmen. No, apay nga minakas niya tinaramid mo, iti takyag ni Kayla. Ha? Kurang pa'y dayjay tapno makabalasak iti dayjay at training bakla. No, kaya't mo ti makabalas. Di manang training at ibirukem. Iso ti singir na, saan ka ti anak na. May sakamot, di ka makawawat. Ti basol ti inagot, sana mabalin ni Pasam iti anak na, Manang. Alaman nga ron, sa pulong ni Mari Training, tayo may mo dito'y balay. Titahag lang nga. Anya nga tamat ni Marik Nam, no ada kalukwan nga naramit ni Nana Rosita, kaya't si kamat ti gurana iti tao. Managsakan ka kadi. Iti anya kumaaga po kat awan mo't basol ko, Anya nga rin ti makunam. May parbeng ka di ani Kayla ti pagsasawam. Husto lang ka di nga iso ti pangipapasam iti pungtot mo iti kumarem anak kautang ken ka, Manang? Mabitlaeng, tumayang. Trineng? Pasensya kayon, tatang. Mana, sobra ka anak ka. Pasensya kayo na, tatang. Pasensya kayo no sana ka nagpakpakada-kada kayo. Pasensya kayo no sana ka nagawawid iti manuabulan. Sa rino tinapnapan ay anak ka. Pinadas ko tinagtrabaho iti adayo a lugar, tatang. Basta unay tinanag may, idinaamuan may anang dalaw ka. Uray na iti nakautangam, makaungit na, taintarayam ka no ti utang mo. Dahil ti makagapo no apay anagawi da ak tatang. Adamot tan basit nga urnong ko, mabayada kun ida.
maragsakan ak unay ta nakaawid kan nanang. Kailiw ka unay yan. Kailiw ka matan, kaila anak ko. Iso ang nagawid ak. Amom nanang, siyak ti pagpupudutan ni Auntie Carmen. Ay nawaw, adda ka di basol mo kan kuana? Ti utang mo kano kan kuana nanang, saan mo pa yan nabayadan? Anya, mariknak akaguran ak unay ni Auntie Carmen. Uray awan matdakas nga naaramidak. Siyak ti pagipapapasan na iti pungtot na kada kayo, nanang. Pasensya kan anak ko. No saan ka nagtalaw? Saan ang mapasamak ti kastakan ka? Mari Trining? Wen, siyak daytoy Mari Carmen. Ay nawaw, makapakigtut ka Mari. Kauawid ko laang Mari. Mayak, tabayada kung ti utang ko kan ka. Ay na, agyaman ak launay no kasta Mari. Agyaman ak ta nakalagip ka. Talaga ka sa pulak mati kwarta ita. Pasensya kan Mari. Okay lang Mari. Tinapatag kanyak ita kat nagpakita kan. Sa dino tinapnapanam itim ano abulan, Mare. Nakipordeya ak iti sabali a lugar, Mare. Kat pagyamanak ta iti unag ti mano abulan kat adamat basit na urnong ko. Ay, no nagpakada ka kumamare, sa anak ko na stress. Nairaman ko pa yan ti anak mo iti pungtot ko. Basol ko, Mare. Basol ko, tapi manawak ka sa anak ka nagpakpakada. Inton sumaruno, di mon ulitin ti kasta Mare. No awan pa iti maibayad mo iti utang mo, di mo panunutin ti agtalaw. Agpakada kalata tapno amumimot. Huwan, Mare. Saanan ang maulit? Ayun gaya, Mare. Paumayom to man ni Kayla dito'y balay. Kayat ko ti bumawi kan kwa na. Tadakas mo't piman dagiti na isaw-sawang ko iti kalabos. Ay, nawaw! Di mo itarayan ti utang mo. Makisarita ka anasaya at kadagiti nakautangam. Ta makaawat damat no makita dangar aramidam ti kabailam tapno makabayad ka. Kada kayumat nga agpapautang, di yu iraman dagiti inosente akabagyan dagiti nakautang kada kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasang biyago tinted mo kalagama. Tagos tuwempayan ngauray no pakatayan. Ay, nawaw! Nalayan ka magkaya ko matapali! Ay, gawa na, pare. Abay, kadilangan mangagti. Mala Jano Gibbs sa boses ko. Pare? Ay, uy! Huwag ganun pare Bonjing! Ay, sus. Nalayan ka kumanda, pare.
Nang runan, nabartelak. Imal algawan, ngam adda kayo manan dito'y sirok ti mangga nga agin inom, Bunjing, Emilio. Aywan, nanalo siya. Ag-happy-happy kami mamagni, pare Emilio. Ay nawa, ag happy-happy nga. Apay, diyo ka di amo ang makadisturbo kayo iti karo ba? Nagpipig sa dagiti boses yo. Sana bali, tawa mo dagas nga araramidam, hinana. Naragsak kami nga rugay. Neta, sapay nana. Manang kunam Amo matabala sa ngakpay lang. Nana kung kunam kit din kanyakon. Aya! Enal daw kayo nga agin inom. Sapay kumananta kayo iti nagpipigsa. Oray kumamat no saan asilang. Ni nanalo siya man. Manang lo siya kung nakmala. Mga manong dahil labayag mo ti silang ti panagdengeg na. So kung layo silang ti kantame, oray saan mar. Ay basta, isardeng yun ti aginom dito'y sirok ti mangga. Tamakadisturbo kayo. Maturo ka kitay. Ngam nakariingak gapo iti panaglalaaw yo. Abay nga minaya maturog kayo ti aldaw na. Manang, gano rabi mo ti oras ti panaturog. Kung mata kami, manang Lucia. Rabi kayo maturog, saan kang aldaw? Ay didak man surwan da kayo adwa. Basta, isardeng yo ti aginom dito'y asidag ti balay ko. Naawatan niyo. Bagbaga amtuman jay asawa mayda. Dandanig la paramanan itay ka. Ni, apay, anya ka di manan tinaramid ni Bonjing nanalo siya. Manang ko namut ayda. Manang saan anana? Ha? At dada iti arubayan ti balay ko nga gininom. Nakaariwawa dakin ni Emilio. Anya? Imbes ang makainanaak iti aldaw. Saan tainal daw mo ti kaadada iti sirok ti mangga nga agin inom. Oray kumamat no saan da nga agpuk-kapukaw nga agkankanta. Bayam, tabagbaga akto ni Bonjing manang. Ibagak asaandan nga agin inom ijay arubayan ti balay mo. Wan, kat agyaman ako unay, ayda, ading ko. Kagap-gapulang ni Manang Lucia dito'y balay lakay. Nakalalaaw kayo kanukin ni Emilio ijay mismong arubayan ti balay na. Nawaw, agkan-kanta kami lang magkini pare Emilio, bakit? Aros sagig mo dahil siya nga, bakit nga? Makadisturbo kayo mangamin at talaga kahit Bunjing. Iso nga isardeng yu kuman ti panagin inom yu kin ni Emilio. Ay, awan makapagalit panaginom mi kini pare Emilio ayda. Kurtami mo ti gadang medara ka. Nagbanugan mi man. Eso nga awan nga rod karbangan ti ora asino. Amang pasardeng kada kami nga ginom nawatam. Bunjing. Sumardeng ka na ita. Amang ano dyan mga pagtapal ka. Siga ba iti pagdasalan ti pungtot ko iti dahi siya bakit Lucia. Anya? Baka kaming ka, ti sukas dyan. Agraraman, ang maawagan iti manang, oray bakbakitanan. Ha? Ayda, nagmayat-matan ti puloy ti angin. Maimas ko ti maturog no kastoy. Nagpresko ko naman. Ay, ilad ko man kiti. Tapno maunat ti sikat ko. Ay na, mayat talaga. Sigurado ang makaturog akadagos no kastoy. Bade sing sing ni aya ngayon datung biag ko. Ay, pare! Tak mo gusto ulit ha? Kanta pare! Anong ngarod ka mo pare? Di man alak pare? Ay, nawaw.
Nabartak manan da bonjing kan Emilio. Ay, dagiti awanan pain. Talaga disturbo dagita tao. Paiman! Hoy, bonjing! Emilio! Talaga anatangkan ti ulo yun niya. Adama yan nalok ng ulo manang Lucia. Agbabada tayo malang natanggan ti ulo na ka. Disturbo kayo iti pandaturog ko. Agin inanaak ngam nakalalaaw kayo. Ay, pumanaw ka dita balay mo. Luti mo kaya ti disturbo manang Lucia. Ay nawaw, tasyak paikit din nga akin balay ti papanawan niyo. Apay ngamin aya, adito'y pa'y arubayan ko ti umayo pagin inuman. Kaya may ngaron dito ta. Presko ti angin na. Manang. Kakaywang ngamin. Ay nawaw. Palay, ito lang takita kanta, palay. Wala. Ay, alasi ka magaron ti komanda. Erwal mo man tayo. Mala Freddy agad na boses mo. Ana maring-ring ni Manang Lucia. Salbag kayo hindi. Talaga anatangkan ti ulo yo. Hinton kwan ipapukan ko laka nga rod. Amin ang dagito'y kay kayo. Tapno awanan ti presko apag-inuman yaw. Ay nawa, alas 10 matgaya mo ni Tirabi. Tsak mata na pupuutan ti oras. Tinasaya at maturog akon. Sa paag tulangan ti agring inton bigat. Tapno malpas ko dagito'y lesson plan ko. Pare, may mayatan na pag-inuman na para Emilio. Wala pare, may mewa kasi dito. Na pare naman, nanong ya. Damanong Bunjing, magdamanong Emilio, di kichay. Ay, nagpipig sa ti sauda. Ay, nawa. Kasano akpaitan ang makaturog, no damat na bartak di taro bayan. Sapay tumanaol dagiti aso. I am more in the stars, in the sky. Ay, nawa. I'll be there. Awan. Talaga adya kung makaturog no kastoy lang. Makasingada mat iti panaturog. Sapay rabrabin. Ay. Apo aya. Nasa pa ka mat, Lenny? Ay, huwan man ang Lucia. Talaga sinapak ti rimuar, ta dumagasak mampay di tayan damanang Aida. Ay nawaw, bigbigat ng suyaab ka mo ta suyaab, ading ko. Apay, napuyatan ka nagaramid ka dagiti lesson plan mo. Talaga napuyatan akmanang. Saan adagiti lesson plan ko tinakapuyatak. No diket gapo kadagiti artek kan ariwawa ka aruba. Dabunjing ka di kan Emilio, tinakda ka matom, Lenny. Ay na, husto ka man ang Lucia. Nukasta, agpada ta iti parikot ading ko. Nagpipig sa ti boses da, nang runa nukas jay anabartagdan. Ay, iso tinakapuyatak manang. Umanistorya kan kumanantada idi rabi iji arubayan ti balay mi. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta. Tapno saanan nga agsursur dagi jay atat tao. Wan nga rod amanang. Makadisturbo damat una yan. Di da amo ti makikaaruba. Namin anok idan a binagbagaan. Awan matlat ta. Agsubli-subli dalat ta iti arubayan ti balay ko. Nakasaritam ka din ni Manang Aida, Manang Lucia? Wan, imbaga kon ti may papan iti panaglalaaw da bonjing ken Emilio. Ang kasaritam latamot Bareng marengreng ket bagbagaan na ti asawa na. Apay, Lenny, nasapa kamot nga imay dito'y balay ading ko. Kasla napatagtig agaram Ay, talaga napatagmanang Aida. Anya day tangay. Bagbagaan yung mamadya, asawa yung mana. Ni, apay ka di. Anya manan ayati inaramid ni Bonjing. Ay na,
Napuyata nak, gapo iti nagpipig sa boses damanang. Sapay ipok-kapukaw dati agkanta. Uray kumamat ano sana dis oras ang tirabi eh. Kinapod na, day tamat ti may sa aparikot ko, ading ko. Masursuro na kun iti asawa. Gapo iti kanayon apanagin inumda kan Emilio. Sapay awan dengdeng ganda. Naibaga matlaang ni Manang Lucia, akanayon matlaang ti kaadada iti arubayan na. Wan nga rod, may matlaang idi dito'y balay. Kat iririri na ti may papan iti dayta. Ay, noapay kami na masapul nga agsursurda. Kat nalawamat dito'y arubayan yo pag inumanda manang. Wan nga rod Angam di ka madanagan ading ko. Bagbaga aktumanin ni Bonjing apaman nga agawid. Agyaman ang ama ng Aida. Sapay ko matadenggan na ka. Tano saan? Talaga nga i-report kun ka ni Kapitan. Ha? Makadisturbo mat nga minuna yan. Iso abagbaga ko madya asawam. Sakbay amala daw ti amin, manang Aida. Gusto kumamat din ti panagin inom mo lakay. Nagadun ti umay agrek-reklamo dito yung balay. Manya ti reklamo da. Disturbo kayo kano itirabi eh. Ano niya? No apay mat ngamin amasapol nga agsursur kayo no kasya amabardak kayon. Di kay laag tali na dito yung balay. Kasla kay tay saan ama kaanak apo sa iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw. Idyamon ti agbardak. Taamangan no makaala ka pa'y iti sakit mo iti kastang aramidam. Arang is life nga rumaba ka may. Di nakalilabdan nga uminom da. Gorta mo ti gatang ko di arak. Diya mo daw-dawating kang ka ba? Win angam nakababain mo ti kastang aramidan nyo kin ni Emilio. Uray kumamat no saan kayong agsursur iti balbalay no kasjay arabi eh. Makadisturbo kayo mat nga agpaiso iti turo. Pare, adupay ta arak, pare. Uminom ka lang, pare. Ako tayo, pundo ta Aging tinako inumanin ni Bonjing ken ni Emilio dita sangwanan ti balay. Inton mabartek da. Sigurado nga agsursurdan tumanin iti balbalay. Mababain na kun kadagiti kaaruba nga umay agrek-reklamo iti inaldaw dito'y balay. Kitaak man nudida pa'y laang agnakam iti napanunot ko nga aramidan. Pare, makita mo ka dito limhabas. Sino, palay? Kasla, ang dalimabas anak ka po raw. Pare. Ako mo takitak, palay. Bakal mo ito, palamatam lang, palay. Agilong takit, eh. At iti basong, palay. Kalangga ako. Pare, pwera ako, pare. Talaga nga, nakita ka nakapuro ang limbabas iti masikiganda. Di ka mamoy, palay bunting. Nabarti ka sa amat, iso at ilang makikira. Puy, pare, ipon no ti bagbagak. Kano namin dua limbabas. Diyan lang bagbaga itaya. Samok ke parpar mataglag. Pare. Ang subli-subli mo tiluko. Ay nawang, umadaning aminin ka ti karkarawa. Ay stay, karkarawa ko na kumaa. Wala nga. Umadaning agpaisong ti pista lagi tinatay pare. Palay, panaglulwa lagi tinay, wala kalalwa. Iso ama balin apod mo tinakita. Ano? Eh, anya nga tanong. Umalis tayo ti paginuwanda pare. Diyan kaya dito arubayan dalhin eh. Di mo ibaga, mabuting ka palay. Saan mo pare ba? Saan mo? Umalis na lang. Ijay, ayan da na istay mananglo siya. Ibang iyan, presko ti angin na. Lukas to yung arabe, pare. Nalawlawag pa iyan. Tada silaw iti arubayan na. Alam mapantang. Makita, may mayat dito yung arubayan ni Manang Lucia kung nakto mo, pare. Wala nga, paisora niya.
Malaksi na lawak. Please ko ba tagin na pala mas tumanan taginom no kastrahan. Wala. Mayat taginom nito eh. Aha. Lene, apa yang? Paray. Apa yang agad aglukat mo tinti silaw? Mangalon. Ay. Mapunpun di sabi tinti silaw ni bakit luko siya? Nagluko. Sampai naglamis ti. Puno iti angin. Paray. Ay, agora ka. Mahit lang. Mapako kita aja, switch si silaw pare. Ambangan bet no, nalukay la pare, sumurot ako pare. Mabutang ka, sabit, pare bunjing. Saan pare? Karduaan kan. Gasta, nabibit pare. Apa nga ngalon, nakaigang ka kanya pare. Pare, at naman nakita ka lima ba sa nakapuraw pare. Tumalda ka pare. But kayo lang, tiba kayo ka. Pudno tibag mga pare. Talaga ganda. Pare, kandalan niya pare. Awan ka lo. Ito nga. Nuadda, di nakita ko man. At ako na lang aroon pare. Kandalan niya pare. Pare. Wait lini pare. Kandalan niya. Kandalan niya. Umayan pare. Tumaritan pare. Taray bunding. Taray! Pare! Sus! Ada yang ngakpas sudah nakapulang limpamas. Ay! Umaya ka niya! Nakakabat pete! Oy! Pare bunding! Oy! Pare! Dinak italayan! Pare! Ulayan na! Al-alya ko namlakay. Wen bakit? Nakakita kita al-alya iya rubahan dalini. Hindi malis kami iti arubahan da manang Lucia. Ang damo ilang ijay. Oho, amangan mat no parpar matamlaang day talakay. Saan bakit? Mamati ka kadiganyak. Talaga nakita. At al-alya iti arubahan dalini kin manang Lucia. Jak la mamati iti al-alya bonjing. Amangan no bartek yu laang kin ni Emilio dayta. Iso ako nayo ang nakakita kayo iti al-alya. Sa anak una na bartek iti rabi bakit? Iso na lawag ang nakita ti agkaralabas nga al-alya. White lady siguro da jay. Ta nakabistida iti puraw. Ay kat ijam ngaminan ati uminom iti arak lakay. Awan met laang nasaya at nga itod ti arak iti bagi. Dumadaan laang iti salunat. Makadisturbo kayo pa'y iti kaaruba. Iso nga idyan yun ti uminom, bunjing. Narabihan ako mo tinanapan. Nangipasto, nalagitidingwin ko. Sigurado nga gurura yan ni Pare Emilio ibalay na. Naluto na ba siguro ang tipulutan may. Agawak ti magna. Hindi kas na. Makasangbuta ka dago si Jabalay na. Ay. Saan? Pagda sumar sa runawan niya. Diyos kay. Ang mga mutal alya maninda ita. Sabay. Naglamis ti puloy ti angin. Susama. Parporta ko pwede magna. Ay, susabo. Gusto na sinigan tal-alya iti balik ko na. Buwiluak. Kumaraya ko! Taraya! Bakit? Sa dinutayan mo, tulungan naman. Pangasim. Anay ko! Anay. Nay, apa yan? Anay ko. Nananong ka lakay? Kapitpitak ka man. Aray. Apay nga aprosam ti sakam. Apay, agan ano ka? Agpilay-pilay ka magtanamag na. Anay ko. Nagsakit sa akin. Bakit? Naligos ka naman eh. Tulungan naman. Hintay pa ilot kinita ta Fausto. Apay nga min aya. Naan-ano ka bunjing. Ikaw, na ito blakak. Bakit? Kasano ka maitublak kat patad matipagpag na amapan ijay talon? Kinaman lang man ti Diyas king alalya. Ay no, pero may abutan ko bakit?
Wala nung saan apod no talal niya. Ang pudno magahama talaga. Nakita dagiti dua matak. Talaga kinama na. Ha? Ay, diyan ko uminumitarak mga diyan kaya sana na talaga. Diyan mo tinagsursuri tirabe. Mabuti ako. Alay ko! Alay, tisaka ka talaga. Laot-ot lang na yung bakit. Alay ko. Ah? Gumunang Alay ko. mabuting kamatlagayan iti alaya. Effective at talaga tinapanunot ko. Ala na, tulungan na kaon. Tumanamitin kami ka. Mapantay tayo ni Tata Faustong. Tapno mailot ng tinailigos asanga. Jacket ni mapilay, bakit please? Ah, ay, wala kay. Mabiit lang ang taalaag tila na iti silad ta. Agbalon ta, taamangan no awan manen lana ni Apo Pausto. Mayat at talaga tinapanunot ko. Nagbistida ak iti porang. Sakto inugadan iti pintor analabasir. Kampay di may saak ngalalya. Dayta timaganab ti bartek analaing nga agsursor ken disturbo kadag iti kaaruba. Agnakam ka nga taitan bonjing. Kasta ti inaramid mo, anak ko. Wala nang. Ay, makakatawa ak nga rod. Gaputa permi ti taray ni Bonjing kin ni Emilio. Idi inaramid ko ti kasjay. Ay, nawaw. Takro na magayam. Wan nga rod. Kasta unay ataray da. Nang runa ti asawa. Talaga mabutang nanang. Ala, ang gayam ti katapat da. Sigurado asaandan amapan agsursor iti arubayan dagiti kaaruba. Gaputa mabutang dan nanang. Ay, husto ka makidi, anak. Tanay, nakababain ka dagiti agrireklamo a kaaruba. Ay, wan nga rod nanang. Isuda ti parikot dito'y barangay tayo. Isu na lang ata, aging gaita kat limtag sapay tinailigos asakan ni Bunjang. Gapo iti panangkamat mo kan kuana. Una, ngam sana bale. Agimbag tumat laang dayjay nanang. Tinapatag, ingkarinan asaanan nga uminom iti ara. Ay, kat epektive nga ron at talaga tinaramid mo, anak ka. Launay ananang. No inoray ng tupay lang amin nga dadakas ang mapasamak ken kuana santo agnakam. Ay, nawaw! Di tay kuman urayan nga dadakas ang mapasamak kada tayo sa tayon tu agnakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, sikaman pa'y lang ti agluto. Nabanbanugak nga mina talaga. Ay nawaw, agpadata abakay. Kinapudno na, itay pa'y akayat kung tagilad. Nabanugak mo't nagbagbagat ka nagmaneho.
Sapay mabisina kun. Oray siya nga ron. Mabisinak mo tayo. Agkakapsutak pa kiti na. Agorder ka lang arudan iti kanan talakay. Unan Tani, awan mo't igastatang agluto. Agpadata mo na banog bakit? Ala, agorder kang arudan taning mabisina ko na talaga. Why? Anya tikayat mo akan na ya. Tayo ti orderan. Makaamukan lakay. Basta dya makabsug Adwam ti orderam, takanan ta aging gayin tun malam. Sige, mabit lang nga ron. Tamang kita ak bakit? Kat, kumusta ngay mo ti business yaw, Marilene? Ay kit mayat amare. All goods. Ay nawaw, sana all amare. Kanayon nakadumaga si Jepwestom. Kanayon kamot nga awan. Wan takanayon kami mat arumar ka nila kay kumare. Ado nga may dagiti orders nga idil-deliver me. Sabali talaga no big time ka na niya, mare. Kanayon kan abisi. Ay nako namon Mari Presi. Ay, jak pa'y nga rudan masangot ti agluto, aglabakan, aglinis si Jabalay. Ay kat, mangala kayong aminan iti babaunan nyo. Iti kasta, ada mga ramid kadagita, mare. Ay, wunan niya. Apay ajak na panunot dayta. Nasaysaya at matlaang no ada babaunan nyo. Iti kasta, di kan agparikot kadagiti matrabaho iti unag ti balayo. Nang runakit, kasta makumikom kayo iti negosyo yo. Husto ka, mare. Kasaritak tuman nga agpaiso ni Paul, may papan iti dayta abana. Bakit? Awan samot yung pagbado karumwar. Nausar ko amin na yun. Ay, agpada ta alakay. Naurnungan nga agpaiso ti malabaan. Awanan isuot ta. Ay kitaglaba ka pa'y abakit. Sa tantumanan agi-deliver intong bigat. Ay, saan? Sayang ba't ti maganan siya ta itangal daw lakay? Kanya nga tano, mga latalaangan iti babaunan. Iti kasta, adamat lang mga sikaso dito'y balay. Mabalin mo't bakit? Iso na lang ta. Isupay mo nun asuswil doon ta. Ay, sana balin alakay. Tinapatag, ada mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Tani, talaga adjakon masango ti aglabakan aglinis. Wan mo't kidiya. Malag-anan tang agpaiso no at dababaw na yun. Agpabiro kaktuman ka ni Mari Presi. Total, isumot tinang isuggest ang mga lata iti babaunan. Ay gituwa na. Ibagamtukin ko na. Tadyain nagagat, tibiro ka na. Wala kay. Maala, isaganang marudan dagiti malabaan. Tamapan mo pa'y lang ipalaundry kabayatan ngawan pa'y babaunan ta. Ay nawaw. Sakti mo pa nagpalundre. Kadwa na. Eh. Asino nga'y kumatibaon mo? Siya? Ay kwa, saan bakit? Isumot lati ko nak. Sakti mo pa nagpalundre. Ala, agawaam nga road, tani. Ag-deliver ta pa inton madamdama. Nalagaan mo ti trabahom dito'y balay, manang biron. Agluto, aglabakan, aglinis. Saan ka mat amarigatan nga aglaba, ta automatic mat ti washing machine? Ayun, madam. Awan parikot iti dayta. Nairwama kaun kadag iti trabaho iti unag ti balay. Kabailak amin dagita nga aramidan. Di kay madanagan. Tamok tar aramidak, madam. Nasayat mat nga rod manang. Talaga nga minadjakon masangot ti agtagibalay. Kaputad, adumot ti oras ko iti negosyo me. Ayun na, madam. No adda nga min negosyo yaw. Masapul nga ikanyo iti oras. Iti kasta, saan kayo amalugay? Ha? Ay, kwa. Lipatin yun timbagak, madam. Sorry. Sa naggayam arumbang amakibiyang kadagita abanag. Ay isa dino ngay gayam ti pagturugak, madam. Ti kayat ko akit adda ko mabukod ko asilid. Di ka madanagan, talaga nga adda bukod mo asilid, manang biron. Mala, umay ka tayo surok kan ka balin asilid mo. Ay nawaw. Sige, madam. Tapno makainanaak man mo't be. Medyo nabanuga ngamin kahit iti biyahay. Amuyo magtanaga po ak pa ijay probinsya.
gilgil kayo mo ito manang biron. Nay, da kayo magayam, Sir Paul. Apay nga gilgil kayo ko na. Usarin nyo ang amin ti washing machine. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng aglaba? Ay, kwa, saanan, sir? May mayat matlaang no igilgil ko. Iti kasta, maikat ang nasaya at tirugay. Wala nga nagado ti laban nyo. At dapat ulis kan bedsheet. Saan matkat ang narugit unay dagiti murang me? Mabayagan kayo dita, no saan nyo nga usarin ti washing machine? Di kay madanagan, sir. Kabailak da ito'y. Ala. Da kayo ti makamo, mana. Ngam lumabanog kayo, usarin nyo lahat ti washing machine. Nabibitag laba, ta-automatic ti washing machine, mana. Umay kayo, isurok no kasano ti kastayo. Ay, saanan, sir? Amok day nga operator. Kabailak da ito'y kunakmal, sir. No problem. Don't worry. I can manage. Hello, Manang Biron. Hello, madam. Nakaawag kayo, mag. Apay kaday? Mangluto ka man iti bananak yung. Imbagla meriendaan minton sumangpet kami. Ay, wala, madam. Anya oras ay ati panagawid yaw. Tapno amok atansyaen ti oras ti panaglutaw. Iluto mitan Manang, on the way kami. Sige nga raw, madam. Sige Manang, bye. Bye. Ay, imbagla ang tadda ni Manang Biron. Santan apanunutan no kasano ti agluto, aglaba, ken aglinis si Jabalay. Huwag nga rod bakay. Dakil mo't akatulungan ta ni Manang Biron. At da naluto amakan no agawid ta. Una, makaina natamutan adagos kalpasan ti panag-deliver ta. Santan a problema ang ti agluto no sumangpet ta. Wana, malaksid nga da aglaba ka naglinis, mabantayan na pa iti balay, kabayatan ti kaawan ta. Apag husto ti isa sangpet yo, madam. Kalkalpas kula nga inluto ti imbiling yo abananak yaw. Sambutin nyo ti pudot na, ta iso ti imasan na. Nagtimpla akmatan iti juice yaw, madam. Ay na, agyaman ak unay Manang Biron. Sige, isaganam nga ruden tani, mabisina kon. Un, madam. Oh! Adtuyan ti bananak yaw, madam. Ay nawaw, nagadumot tunday ta bananak yung Manang. Kayat mo asawan, inlutom amin, jay saba? Ay, wala, madam. Imbananak yung amin ti do asapad asaba. Ay na, nagadun ngay. Asino ngay timangan kadagita? Nagado, sayang mat no saan ama ibos. Di yung mga min imbaga basit laang ti ilutok, madam. Kunak ano ilutok amin ti do asapad asaba nga adda iti fruit basket. Ay nawaw. Amumat adat-da tayo laang dito'y balay, Manang. Amumat atalo tayo laang. Maibos tayo nga rod itaday ta. Nakaad-ado abananak yo. Bakay, ipalagip mo tumang kini Manang Veron, nagitibado ang nakaupo ri jarwar. Nalipatan ng samot eh. Anya abado lakay? Ay kat nagitibado ta. Manungal daw na nakaupo ri jay. Ang mga numadadahil nga pwede kinabayagnan ang nakaupo ri ti sabong gandalaw. Ibagam, ta palpasin nan alabaan. Tanay, naurnong manin timurang ta. Kasta ay. Jakmat nakita ti bagbagam abado lakay. Ay unay kan. At day ti paglablabaan iti malikudan ti balay. Ingka kitaan agam eh. Tapno ammom ti bagbagam. Sige. Mapankunto kita ninton madamdama lakay. Ingka kita nun, ta mga numalipatan tumanang. Naangot paikit din lagi ti basuray jay. Ibagam to, talinisan ni Manang Veron. Ne, ada kayo matgayam tata. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Wen anak daw. Awang ngaming kukuak ije balay. Iso na panunot ko timbalatew. Una, no amoyo asaan kami ang makaumay ije balay yo. Da kayon ti umay dito'y balay, tatang. Wen, amok mata makumikom kayo itinegosyo yaw. Ay, wan. Ni Manang Biron, sa dino ti ayan na?
Hindi ka di babaunin niyaw. Kay luladanon ko mga buy-buya iti TV, itay bigat. Mayat ti iladan na iti sufay di sa alas. Anya? Jak amo no sa dinon tinapalan na. Kila at nagpukaw itay dinamag ko nunalpas nan dagiti trabaho na. Anya? Paliiwan nyo alay yung pagtibabaunan niyaw. Adan sa mo isadsadod na anak ko. Ha? Sinirip ko itay iti silid na. Kit nakita ka nakawarwara. Nagadupay ti saan anak ko pinalinaban. Bado yun sa mo dagiday. At pinakita ka nakaupar abado ijalikaw. Naangutan. Madlaw anabayagan dahi dyan nakaupar. Ay, nawaw. Nangala kayo iti babaunan. Di nan sa mo aramidin ti trabaho na. Uray kasta busy kayo iti negosyo yo anak ko. Kanulat kamat, iti uray basila nga oras ti balayaw. I-check yung magtaglawlaw. San apuro negosyo, tas asikaswin niyaw. Ne, apay, anong tilong gani sa manang verong? Naburburo mo tayo. Wanyag pa'y sumanang. Kaslasan mo tan along gani sa tinamayam. Nagbalin mo tan na giniling. Ay kuha, sir. Madam, inukisak nga men, iso akasta. Inikat ko ti ukis na. Ay, nawaw. Anya? Iso umatikas kasta, may, sir. Madam, talaga nga ikikatan mi ti ukis na. Narugit ka nung amin dayjay. Kasano ang narugit? Kat no isuti ayan ti imas na. Ha? Mala, bayamon lakay. Mangantakit din. Inton maminsan manang biron, di mon ton ikikaton ti ukis na, wan. Nalinis day jay, iso ti maysa nga ayan ti imas, ti longganisa. Ayun, madam. Sige, pasensya kayon Ti amok akat saan nyo akayat ti ukis na. Iso nga inikat kaw. Sana balay, ma'am. Saanan maulit pa'y. Jakton ikatan ti ukis na. Umay kayo mga nan, madam! Sir! Naidasar kun ti pamigatan niyaw! Wan manang, umayan. Malaag tugaw kayon, madam. Ang itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Ay, wan man manang, agyamanak. Ato iti platong bakit? Ay. Agyamanak lakay. Adto yun ti kapay, madam. Agyamanak manang. Sobra matipait kan samit na. Kat no basit laang mating kabel ko akapi kan asukar, madam. Ne. Apay nga at damo plastik to inlutom a hotdog manang verong. Apay, di mo inikati plastik a balkot na. Ay nawaw. Ay kwa, jakon inikat Tamangan no ibagayo manon nga apay nga inukisak, sir, madam. Ay unay kan manang verong. Apay, di mo laamon nga agdumatilong ganisa kin hotdog. Jay longganisa, talaga asan ang maikatiwis na. Ngamday ito hotdog, rumbang laang nga ukisan. Ngamin, plastik ti ukis na. Ay kwa, pasensya kayon, sir. Oho, imposible. Ano di mo maikati plastik ti hotdog, manang? Ay pasensya kayon, sir. Ala, bayamon lakay. Manang biron, agsarita takalpasan ti panangan tayo. Ala, sumango kan, tagigiddan tayo amangan. Kumusta nga iti inrekomendak ababaw ninyo, Maray? Ay, jak ammo ti ibagak, Mari. Ne, anya ti kahit mo asawan, Marilay ni. Ay, jak ammo no narigat lang ang makagets, gapo ta bumaketan. Uno talaga nga agin lalaing lang. Ha? Agasam man, makadomingo nga inyo per na dagiti badumi. Isu aday jay, imangutan, nadadaal sapay kit din Narukupan, gapo iti nabayag apa na kayo per na iti sabon kandanom. Anya? Adapay may sangay naramid na. Pinaglutok iti bananak yung. Amom ka di, inluto na amin dya dwasapad asaba. Kat da kami matlang nga talo ti mangan. Ay nawaw. Saan lang nga day tamari? Inukisan na pa'y tilunggan nisa. Anya?
Inukisan na ti longganisa ko na, Mare. Wen, Mare. Di kat imbagak nga inton maminsan, di nan ukisan. Ngamin, iso ti ayan ti imas ti longganisa. Okat? Kabigatan, pinaglutok iti hotdog a pamigatan mi. Ay na, mahay bladak, Mare. Ammom kadi, adinan inukisan ti hotdog ka imprito na. Ay na, jak ammo no di na ammo, no sadot na lang ang mangikat. Anya? Kaya't mo asawan, inluto na ti hotdog nga da plastic na? Wen, Mare. Imbag ko nam ata nalapdak ti unget ko. Ay, naglukon? Apay nga, akas di tinaramid na. Ay, jak man ammo, Mare. Imbis ang mabawasan ti panunutak tadan babaunan mi. Saan mat? Tanakarkaro mat ang maistresa. Bakit? Kita man ti kabarbaro polo shirt ko. Kita. Ay, nawaw. Apay ngay. Nagbalin matan abraw ti puro apulo shirt mo lakay. Kasano ngamin, kat pinaglalaok mo ni manang berong nagitili na baan na. Di na mo't pinagsisina ti puraw kendi kolor. San lang nga ita? Inyo per na pa'y itinabayag. Iso akas tuyan tinagbalinan ti badok. Sapay nagngina na iton, sayang. Ay na, unay lakit din ni manang biron. Ay. May bladak san bakit? Ah? Kasano rita nga? Di na mo't saysayaan ti trabaho na. Nagbuntog pa yung agunggunay. Huh? Sayang lang ti may pasweldo ng kuwanan o kasta. Lakay. Pasaysaya sa langan no papanawa mo ni Manang Veron. Mangbirok talangan iti sa bali ang babaunan ta. Di naman amo atong palan dagiti maibiling kang kuwana. Narigat mo ang pastaong tan gaputa adayo abakbakit. Ibagadan tupay kid din abastos da tao na aramidon ti kasta. Ay na, Mare. Mabainak amang papanaw ka ni manang biro ni Jebalay. Sikala ko man ti makamo ang makisarita kan kuana. Ne, apay nga, apapanawon yun, Mare. Kasano, kat puro palpak mo ti trabaho na. Agungungatan ti asawak, Mare. Siyak ti apaan na, gapu kadagi ti palpak at trabaho ni manang biron. Ay, nawaw. Tangay sikat ti nangirekomenda kan kuana. Pangaasim man, tasikamat lang ti makisarita kan kuana. Ibagam tamabalin ng ti pumanaw ijabalay. Mala, di kagdanag takasaritak ni Manang Veron, Mare. Agyaman na ka, Mare. Apay, anya ngamin ayat ti inararamid mo, Manang Veron. Apay nga'y adi mo sinaysaya at ti trabaho kada Marilene. Nasaya at mo ti panagtrabaho ti panagkunak presay. Isu na laang tatalaga siguro adinak kayat di asawa ni Madam Lenay. Ha? Wun, nadlaw ko akanayon anapudot ti ulo na kanyak kag. Manang Veron, saan apumudot ti ulo na kinka no amom der aramidam? Ha? Amok ni Pari Paul ka ni Marilene. Saan da nga agungat no awan makagapo? Ay, kwa. Kasano itan? Kapilitan apumanaw kan ditoy. Ngamen, saan da kan akayat? Agsukat da kanon iti babaunan. Anya, naiapay ngay. Sapay awanan amok apapanak presay. Basol mo matlang amanang. No sinaysaya at mo kumati nagtrabaho kadakwada, di saan da ka kumamot apapanawon ditoy? Ha? Puro mat ngamin palpak ti trabaho. No adda kumasaan mo nga ammo, damagampay nga umuna no kasano ti pamayam. Saan kat akasla kasigsiguro? Kasla tay ammom amin, ngam saan mo matgayam nga ammo? Ay, ikwa, pasensya ka na presay. Mabaina mo ngamin nga agdamag no kwa. Angum ikarek, saanan ang maulit, promise. Awanan amanang, nalpasan ti saritaan mi ka ni Marilene. Kinapudno na, inted nan ti sweldom iti lasod ti makabulan apa nagtrabahom kadakwada. Anya, ay kat kasanuak pay itan ngay prisi balasang kaw. Awan at talaga ti amok apapanak. Pangaasim ka di takasaritam ni Madam Linay. Ibagam kenkwana nga agbalbaliw akaon, please. Ay na, pasensya kan Manang Veron. Ngam talaga nga awanan maaramidak. Anusam langan ti agberok iti sabali amastrakam. Kat no addan to man mangawat mananken ka,
Sapay kumata di mo ton aramidan tikas iti inaramid mo dito'y balay da Marilinay. Aggagat kan agdamag kan tupay sakbay ti panagtrabaho. Ay nawaw! No adda ti di mo ammo, agdamag ka. Di ka agin lalaing, tapno di ka maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.